For Memakwaba Edeba and Cranshen Samoa Utie ewo Adom TV ene day so. Manager say odo afidi ato ha. Me a medi dwumadi ho kya me edi am yeso ani ni tekuta tego. Ene me do beto na montuo bi a me no do bepe wo hyebre a kira kwan. Senti a wo hyebre ayira. Senti a wo bide na senti a wo na enye no. Ejina neoma ba ko bi ne me na bi so na ye behwe. Yebebre ene yebo sobo se yabrabo nkoyie. Yebebre ene yebo sobo simple yawade atete apansam. Bebre ene bo sobo se wona pomodne enkoso. Ene bi so bo sobo se won sikasem onye. Na sobo bo no efri hwan. We seem not to understand the kind of things we need to make our life easier. Nyoma ehia si enya Yedibubra ni abrabo koyin ya na yehunu empo yentiase, and therefore we end up carrying burdens and thoughts from our past that are weighing us down. Enti yesonioma efititi nyoma yesuamu ena enu na edi enya, and we feel as if we have been beaten up by life, and then we give up on life very easily. As abrabo ayebo nyoma aye famu ya abrabo mu no akwese kotokra na ye boya ne ansa awade e boye sikasem boye apomodine boye de be fa bia entokwa ye kono ase edi nkuguo na ye twedwa asu. The problem is that many of us have failed to upgrade our systems. Imebre ene ya to baha ya to si e woni ma ese Kenya no ne yedibu ebra no so. I'm talking about the things you need to deal with to remove as barriers. Abrabo ayebo ye wa kwansidie bi. Say utimi ebunkam so. There's a reason why your business is bad. Wajuma nko yie no bibintia. There's a reason why your marriage is not healthy. Wadi enko yie ni bibintia. There's a reason why you get sick almost every time. Apomodini a wuni no bibintia. There's a reason why you cannot make it in life. Bibintia na wabrabo unhuna no. There's a reason why you are not having your heart desire. Wakuma de don wuntimi nya bibintia. And there's a source of all the blockage of your life. Bibi enti na asa wabrabo apima besie na wodi apini abrabo mu. Bibi enti na wanenye na ni nyina ye system. Wa wono se meka kira wo se abrabo aye bui emirikatu kwantentententen ahoden ade betum rikatenten no nya sa ahoden ade betum rikatia. Ena abrabo soso no ahoden ade besoa fanse cement bag mi no. Yes, I want to be cement bag half. Abribia ya ko anim no abrabo mu yedene ne ya systems a bema ya abrabo atimi aso anim. There are times that we are own blockers. Yankasa ene yesi ya abrabo mu enkwan na nyu obi brabo aye ebu no ye wo na wo ya kwada na wodwe nkwada adwene wo kyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nkwada kwan so ɛna wano kasa ɛyɛ nkwada nsɛm. That is the system you learned. You can system wa enioma wusuaye ye egu adwene proso a ekenya watenka ekenya wadwene na empo ekenya kasa woka na ekenya se da wo kire ade asefa no eno na yes systems. In fact, when you were growing up, you took steps based on your childhood systems. Utwana muntuo ni nyina so ene nkwada adwene a wodwene ene nkwada kasa woka ene nkwada atenka a okenya no any empo enkwada said they offer actually your mercy. Life is about what you give out. And your ma we free mu pie no. Nsunsan so na unya. So our system no we operate no nya. Wabra bo nya yie. Mo ma computer ya kan system amote ase. But system amekan system no ye kwa afa so dwene. Kwan a ofa so eda wa tinka di. Kwan a ofa so cheche ne ma ato wase. Ene kwani a ofa so ekasa sa nyoma ena we ena kire wo system. It is not the way you look ho betimi afa so system apro ye bebre ene ye sada agire matade efo me honam ato yie o ye honam de ye di akire pe honam pa empo hu obi a matade hyem kama enso system na pro eno tina wade be pro sika sem be pro na brabo so be pro. You are fine but you are miserable. Upia isa kwa hu ofo nanso awerho ena ahye wo mu. You have been challenged by God to become better. Otwedi ampon wo no
obo se be brode ene kwadu edua wa se unyini ba bi na so aba na kwadu ketu aso aba ebeto fom kwadu ana brode wo gina mna ne enya dua kese se da be obeso aba kese enye brode ba no efe ene nye kwadu na gina ho no fe ne mom na ho odin a odi gina saase so se ne nhini ahiri akwasa saase ese no ene mframa ba emmo yin bebre ene pese e be de efe oh is a gentleman o akwa de ne ho ofo atare hyemu ofo ene de ye nanso ahofa na akire no bisa ho se wadwe mu tesɛn me ka atwa konkuru bi emra me hwa asam mu no se emra me ya kwada no me kasa asa kwada me gine sa kwada na me teni ama sa kwada na me nyine ye maton kwada ni ama na akine one me enkan 1 Corinthians 13:11 when I was a child I talked like a child I spoke like a child and I reasoned like a child but when I became a man yes me nyine ye no I put away the childhood things the way chene say we ya kwada o kasa kwada asem ye I mean wo dwene kwada adwene ye wo kyerɛkyerɛ ne ma so sɛ akwada ebeboa na wo nyini ye ade ba ko ani wo nyane sɛ wo de nkwada adwene na ebubra ni ameka no se na me to nkwada adwene na agye mu wanyini enye obi na be ye free ho wanyini enye obi na be ka sɛ gye mu o say I put the ways of childhood behind me yes nkwada adwene a medwene ye no medwene eto to baby if you want to make your life better then you need to develop your thoughts when you were children you viewed the world from a childhood perspective where akwada no tse nyoma ase nkwada adwene mu yebu na usu ohno won kira ase na watenka eda nkwada adi where akwada obi na hwe wo so epe nya abedi ama wo akwada oye boni ase ya da che wo ni abo where akwada no ebia na wunnim se dia ya nyoma obi na be kire wo na wadwene ama wo na wadi akire but wunyini you need to change your thoughts your system of understanding things. Your perspectives about life must change. Just like every creation of God, you need to understand that you are made to grow up and not just to grow old. Maybe near 40 years, 25, 30, 35, 45. Ya nyini widiemu. Ne bana adwene mu dia enkwada adwene nkwada abremu no. Ene nkwada kasa, ene empo nkwada tinka ede na adie. Ene se de ya cheche nsem nkwada na de ehye yakoma mu. As humans, we run a system of thinking, of reasoning, and of speaking. Ya no be sound say manyini nso no adwene be na medwene efa nyoma ho. Kasa be na meka efa nyoma ho. Na enkyiremu be na medema ewo nyoma ho. Enkwada adwene no a medwene nkwada abremu na meguso. Said the enkwada kasa hye ma na me kasa kyere me ho kani. Ya me kasa kyere obi. Eso enkyiremu a me ma no egira nkwada atenka so. So obi sa ho sensem ya obekenya ho na ho se bebia wadu de wanyini empani empani nyoma na nkwada nkwada nyoma ene da meka e wanyini widie mu na ebia na adwene da wadwene proso ebia na atenka gu akoma mu ebia na kasa fi wanu mu ebia won kyire mu enkyire obi a wanyini pani a be kyere se wapo no wanyini aha ena meja wo meda ase emre ekọ na meja ama badwam crew no eye woni atidwam obehwo dwumade we so na me da camera fo ase da sound na MC afo ase kwakura me da Priscilla ase se obomachi dom wochina nyame adom a ebehia muni onyame ntena e fra me nita kotego o fra me sa on form ye bye bye yeah that's it so I'll show you a video me kai say abrebi a obehwe sa video wo YouTube no wo hu adoma na da so no aye miaso wo miaso wi a chese abrebi a obenya kwanya na video bi a ye de beto ha no watumi ahwe ne watro say wo so no so aye mia se ne be ya wo nua bi so benya bi ahwe abrebi a wo ya na sa video bi a ye de beto ha no wo benya bi ahwe me da se ene benada no nsia abo enti bedwam dwumadie no asase dada fisoro ni tekotego ede na futusem no ede amao mejidi sa waye asopa ede etie enti kane emofrasem no sese wajae wo dwene pani dwene fise
why penny or any take otego yedase afe Badwam kase no so aye krado nte making kan e de ato so na kromwa ya she ama womo a ka she for say online drivers no bi kase kromwa ya she ama se akonhoma no kra womo ntimi emmo ofie nti ahwe a won yerenom ebontre ne se obeja won womo so tonton enuane na eche se eka e na abesha won so fisa na anu edwa wokodi yese nka won anuane ato ama sukufo yi ene se kola achechefo ojinti esukufo yi ama se edwa na omkodi ye nyina aye won ka ebika we hom making kan ama wano pay se Badwam kase me shase Kromwa yeshe eye nkomochichi abena brafia jima tisi krom na wone Ghana adehye bi edi nkomo bisa won se no asetenmu etesen esa economy no a eni adane abutuo no nti na one online drivers fo bi di nkomo ebi mo nsema omo kan ne se adwuma nye enti akohoma no wo mutumi mo wo yere no mo so bontre ne se saa na bekode a awade no won beso ho Shake it. Chroma ya shit, baby ya shit. See can I lock it, baby I block it. Adom TV, Adom FM, Jumedi a yatu din se Chroma ya shino. Se medin kan aka che se yen de yen nam krom. Enti edu baby a wona se pese na otwetwe nkoma a ne aba. Na fe ahokyere bia wonam mu no wo de atu yanim. Ene na ma ya ba bepie Labadi Beach. Na yenya no mpanyimfo bia wono machi Uber shine bi. Ya pese na omotwetwe nkoma ne ebisa omo se ne adwuma na tie. Ahokyere bre mu ankofo ka se Chroma ya hye no. Omo hu ni sa na so omo de adwuma na emu ya ma omo. Se nkofo ka se ahokyere mu aba ewo oman mu a meka se enokre because online adwuma adwuma ya in fact yesu ankasa ya tutu fuel si afuel 1 liter 11.41 Ghana cedis but ukoto 1 gallon no 54 Ghana cedis this year no uto enu ba bia na fuel na de asan furu nsem last week say me ankasa pese me ya adwuma 315 Ghana cedis me wie na me to fuel 2.5 aka me sem say aka sika kitu bi na wo me sem na sa 315 cedis na eka minyan no Uber for 20% every that amount in mu who work that 20% in free that 350 na 63 Ghana cedis it is 74 2.5 in free ma na 63 Ghana cedis in free scan ma scan me san kabi me says me data so me share first we to 20 trips no betu nya bia betu nya 400 Ghana cedis betu nya 300 Ghana cedis na no a day na sa again sa amount na betu nya on first no what tofu a betu ato what highest 1.5 1.2 and you know what is for if you munya 400 na tofu 1.5 what percentage no from 400 if free more maybe 100 cedis no who driver no so e dey ubenya kakra e dey e won wanya ka ho na sika isa e dey o ha bre isa ka ho na sim bebre e je o mo cars e free driver sin nsem right then so see how to akokesia 12 trips 10 trips is all on short distances you so sika na ye nya nyina ye fuwe any car owner ye personal eduma ye nya hwe film mi gino mu ankwala 3 ese mi tua school fees enti se ade chia no pakra na mi tuka akwa eduma kra na mi yem kra den e hwehwe me because mi nim dia me kwa akwa aba fie oba kwa akwa eduma 400 cedis opponent for be jo mu dia 100 cedis oba tofu e bia 2 something data o credit sa na money nyina anya den mi enti na ma ese amampeni ehwe bibi mai me de dem de ai bibi ni ho minti mi ko ka se first scam nya ni sesi a nya ni sa bio enti no chop money kra mi wo fie kra mate so instead sa me di bi kan on ma sa ate so sansu si kro for 150 cedis ameto me we edu half tank empo one bampo e da one banana sika kra bi as they say for na blanket mi nya sika more than 100 cedis in Poye. Into Chrome, they are Yashipa. So say no. We say, I'm a young family friends and we need it. So say no, one answer pressure be a better also because one, obviously are prepaid. A friends and order in car and a water bill in our name and I'm over so a friends and we in Kuala of you. So, so when you cry, they say first, now I tell you now, you say no, I'm quite on this cotton, Yama. Tell you this name's win touch you.
Trades Union Congress for Ena Eka Senano 14th July. Bosumi we mu ne nefu ande to so do 9 no. Ne koba ye ne se aban ye setie editi e wo ma kola no. Wo mu se na nka wo pe ha mu tumu aduo no 20%. Na so 50% no aban gitu mu a wo so agitu mu no. Aboa pa senkanya sanka aban ni beba ne ho so no. Na o mamu ni nyina ena wo mu ate atua. Into 20% no the amount me am farm. No, mama in 15%. Into 15% no yenya no. Ya wode twam. Into enhyamu we a na ya hyehyɛ dada. Nanka yesia na tizi for so de anu atu. Na ya ka say if 26 ekon yen kwadwuma. Enso onyame adom ye be hia no. Enso ade si ya wada 15% kola nti. Na ehun hia so so ebeka se adwumayfo nyina entrafi Enwachi Osaka de to aso say enya dia Trades Union Congress ebetena won ma yenhwe ha ama class system akoso ewo man Ghana mu esanse article 71 emma emrahye ekwan mu wonum agi sika twitwiridie ewo man Ghana mu na so ba ne san na wonum nyina ye aban adwumayfo na wosika no edoso chen wo mu enokran so da nchen ya pension ho nsensem so aban hye wonum boso obehwe mu biem enti ebeya ankasa abosha wode beto wanim no wondi so emfama wo no the we kola no nanso akatiantumu ankasa na fe ne ebehase enti minimum wage negotiation any single span negotiation eno de anim ye betum anim na ya hwe say aban betumi aye ne ebeya ye betumi nsoso anya anije amoso na yatumi de amaye man asan afran ntuma befu Yadobno East Mantamo na womo anuanuane emma emofra womo primary school mature basic school ni bi no womo chese womo ni ajepa fisa churchfo no asanso akosuku demo kocha de bi ofise na anu no a womo kodi dwase nka obanuanuane ato ama sukufo yi a churchfo e won kolanti womo te atua no ni nyina ye wonka enti sesia womo ajepene na woni abaya sinkonya ama yi atoyie no wani aje nana wo ma be eye ko se yetra fie de na enye enwa na ye de hwe ye ho kakran ntini ye bom pa se teacher fo no so baba na bibia to yie ntaban mbo a teacher fo na ye so ayeto anuane wo hai ye nya bia hwe ye na no ne ye mba ne ye sitina mu nyina ntamu ko fie de ma ha ye pa in fact e kasa mu ha na mbo ye makura tv okura na dede ni ma ya so ndwi wo fie mpo tinke benya omumbo amuna musuntimi mbo atembi abambo mutembi na efie nya ya sumbi ofi no kure mumri ankoyi e na ye ya jakaka kakra de hwe yemba na omukọ na ye so ye bompa ese abane be ye hu bibi a omu beba a enne omu abai a ye so aja yetima abai ntina ye de asida na emanyame se aban ye hu bibi a omu atima aba mitifie menya hwe eno so na me ya medidi na menya hwe Aposifo a wobono East Mantam ni mu abomodin ade waso atofom ene won post ntetiye no akere enipa ensia bi a wo mususu se krono bone abonefo sem bi akoso Mantam honum no safoi enim ho bi enti bosumi e wo mu ne da na etoso donso metre July 17 ena wo mo che safoi Sai nipa wachire won no wondin ene Isa Muhammad a wotai friend baba anase container money Regan Kwaku Boachi a wono so wotai friend baby face Kwaku Boachi a wono so wotai friend no Star Boy Elijah Osei ene Jima Sadik ya sai nipa nyina no osusu se wo ya konfuwonfo wo ye wono madwuma e wo bunu East Mantam ho no mo a omafo Mantam ho de wotete wono mu abribia na ya na wo wi a wo adwane akota bia bia e wotachi man mensin no me ho na police fo ekokyere wono na bra police fo no ekere wono mu a wo hwehwe wono mu niame mu no wokuhunu locally manufactured pistol, 4 live AAA cartridges, toy pistol baako, motorbikes mienu, krante baako, hammer baako, any scissors miensa. Enyame bia wuhunu wo mo ho ne bi ene flashlight baako, cutter baako, pepper spray, mobile phones ahodo aduonu mienu. Ya osusu se eye wono mu a eya wo wia won ama no edia. Afei, wo sanso hunu 50 euros. Ene Ghana sika no mpem mienu ene ohenum. Kita onsabo so meda neto sudonson afimpinu ene aduonu mienu mu wonum ekowia a obi ewo enkwai so ye wosunyane kwantempon no so na wono ene ohunu se nipa wo wia no no na Isa Muhammad eka won hu bi
abra wototo saa enipa osisi sɛ wɔnom ɛyɛ akonforanfo ya no wɔnom agye to mu sɛ wɔnom abɔkoro no ahodoɔ bebree ɛwɔ mantamu ɛne akwantempɔn so ɛwɔ mantamu hɔnom ɛne mmea ahodoɔ ɛwɔ mantamu hɔnom apolisifoɔ nam saa krataa so ahyɛ ɔmanfoɔ nyinaa bɔ sɛ wɔnom asinkete so wɔbɛko atu bɔnefo sɛm ase ɛde afiri mantamu ɛne ɔman mu nyinaa. Afeyenko oti mantamnim sofopani a wada Assemblies of God Miracle Valley Church ano ewo Enkwanta South Kroponim wo sa mantam yimu no womo eyi no adi afri na sofodie nim na adekwa ekoba ye a aba ne sa no enchiremu nie eya church member de yesofu ani ti no ne ba ya asenfu a ni bremo ne se sofu prince Muslim Yefi ya eye kan ma na kan asem no wa ma ose warizai se warizai dia oni asori ebi bibia ye free sabe ye kase ni nyina mu no wode ato asori ma nanim se wonya gidie wɔ awurade mu esanse se de aba no ano eden pa edu sabe ya ne bino ayere ye mu se ye dofofo ntini ya daku amano na bino so abere se ebi a dofofo ye ti ya mpe na yesu ko di wafa asa na kase sabre anya sofo ene no bia sabre ayi no nya ko asafo. Our Lady of Grace Hospital ewo Bremane Sikuma eno ewo Sikuma Odobin Brakwamensi mu wo emfinfi mantamu na ya sabie eno omototo asere omanfo se moja hoare ewo saa ya sabia no enti obi ba ho na se koba se omanu moja eje ne nkwa ya na eho den enti wo toto asere omanfo se wo metwe moja ne bi ema saa ya sabie ne koba ne sempo frimu na obi bepie ho na ohia moja etumi aje ne nkwa asa ne yare a wo mo anya bi ayosa ye hono titru ade a ye hia aboboa ye moja de enka churches youth na they say oldi wa afida bia na bibi na nka wobotum we donate moja na wode amaye blood bank osande ebimbo wo a wotum wo refer won ba obi anka no ho nso obobe hia moja bebre nti ya moja semna na ya ohawo especially one ya wo ba awedun mawaka ne de debia wode nipa ne biba a wo hia ene ya mpo ebi me hia ma waje moja ne bi wode ama ho enti ono de debia a obebi be ye krado do pede o yi moja na odebua ne nuano ma wo dam tibia no no botuma ye especially odu April na May one ya water won wodo so kakra wo ye hanom de wona no wire sabia hono ma sa ade ya so ekoi be ye wonya asonfa so no mo nso so ekasai ya mi adumala o mo etu ameka ne bia mo dem wan a wo tu ameka ma me dem wasi ya mi shawe bebi okoye scan fi bia yankopon ye mo mfe ma wan dem wasi se mama na manka me dem wasi me di shila ya mi islam ya mi man mo bibia yankoso yesu dim mi nuanom na adofo me atu me beso obi abetu obi abunti se ye nya ho blase ni ede ma yankasa ye ho ama na obebe bi ba oba se oba be wa no mblefi no mehu ebusuafo ansana ye de ye ho ade e de ammo be man medamas Afeye Sankobuno East Mantam no emubio na penipa be de chiro da Mantam ya no a ono eye Director of Clinical Health ene Helen Agoji ena watch mu se nyinsen tuguo a omanfo enam kwa paso ene ye no kwa na ekoso e wo sa Mantam yimu na se ni ama hontem na wanya hwe yi a ebegensemo afia etwemu ekoye no region record ye can percentage our brofumu 71 per 100,000 live births. Out of the 71 per 100,000 births, no, 4.3
ɛna yɛnya fee unsafe abortions ɛwɔ region ha na kyerɛ sɛ wohwɛ a ebi wɔ mu kakra ɛnti no ɛyɛ problem ma yɛn as a directorate nti ɛna yɛbɔ saa the rule wei sɛ yɛbɛma sɛ saa owuo no ɛmba biom. Ɛno akyi ɛna Techima Municipal Health Director Fusuhini Kusi ɛde nsɛm bi ɛka ho sɛ ɔma wɔfa kwambɔne so eyi nyinsɛn egu no ɛnneɛma bebree hɔ nom a wobetimi akoma sɛ wanhwɛ ya ebetimi mpo akɔfa wuwu abrɛ wɔn. Maa ne bi wɔ hɔ mkɔyɛ abortion na ɛyɛ na ɛha wɔn psychologically ana ɛfa ɛgye wɔn adwendwen afei nso so etimi ma wɔn infections yɛka infections a kyerɛ sɛ after abortion no obetimi enya yare ewo omase sebe ene awodie no emu afei nso so ye fra bibi infertility daachi ebetimi ama omo awo no si omo awo ho kwan infertility nso so wom. Bedofo Badwam kase no asi enti Badwam dwumadie no yeguso a fisa break osise no nkron ebebo no yede esomo me da hwefo ase na madanuanom nso ase ya hyenkafo ye camera fo ye sound fo ye light fo ene ye directors a wo mo che ye sehwe ha fa ha kase ye sei na oso atumi ehu ye wo TV so ewo wa fiefiem ene onwumam ne mobile phone so ye da munyina ase munyina moka ho bi ena ade chi sei a etumi de Badwam esoma no pai Elizabeth Omare ena watwimenim wadrodro me kama na me ho ayofe Esther Ann enso na kwasinsia otwinu pada ena brother ho ayofe ofa mpacho machi ejo so lady boko de erade dom eye na nso enye adai lady enye adai ni me bi koso maimu a o se nyina etim dia no etumo bi. Oh, okay, but enuti na ma ade ache won so enye no enye you see ye keka ko ba bia o ya hwe ni a amanyofo de o mai be gura to pressa na ebe wi echi aba edin de ama enchirima. Okay, because at the end of the day omo no omo yin mu nkomu bi wo ma nkomu bi wanka se mo wo twen so mrebe so na obu oketem ere free wo mai mu. Lady D anopena na me ready ade bi wo daily graphic ni yesede state loses 27 billion Ghana cedis to tax exemptions by intimi tracy enyumadodo a accredited amaye na yede ni etimi hu say state na lose that amount wo bra ye ntimi tracy enyumadodo no. This according to Finance Minister Ken Ofori Atta. Se amanfo a ebe bi enyuma wo man mu your more eba. Yes, oh, because of neoba be yenti. A true ye or see a jono, ye nyo sa. Ye shan true we kum the amount. Na ye faso dia masana be able to be a train menu be a feni padodo. 27 billion Ghana cedis. Yentimin tracy and you matudo pass. Tax exemption said the ma ye, and you must say an accredited the amaye. For the past 12 years as of mine. It took us over bubu afia. Afibia Ghana losing about 2.2 billion Ghana cedis on tax exemptions. Siaman frontier si aledidi terminal 3. Aye. Kotoka. You spending $250 million. That's 2.2 billion Ghana cedis. And the AC here. You the Numa accredited. University of Ghana Medical Center. You're spending 270 million Ghana cedis. US dollars, before me. Rich rehabilitation here, no. Yeah, they see you one. Almost $250 million. From 2008 up to 2022. Yeah, 2020. Professor Johnny Vance Atamis na pam for bebu o my God John Dramani Mahama. Nana Addo Dankwa Akufo na by enche Ghana for enyuma dodo a 27 billion Ghana cedis tax exemption are created yama Ghana for. Giving tax exemptions to your friends to make enough profit. Tell us. Dr. Kwabena do forward.
former finance minister Setepe Way, former finance minister Ken Oforiata Way, current finance minister, come and account to Ghanaians. Ghana losing 27 billion Ghana cedis on tax exemptions. If it is not for your friends and cronies to make enough profit. Why? Your poor man said that's any Ghana woman so change. Ghana, ye said ye, as any Ghana want to quick giddy, ye any Ghana echo. And if you say 27 billion Ghana this way, say inject it into your economy. Send your copy free IMF. Say, send your copy free IMF. $3 billion. Who converted to cities? Who the man city represents 8 Ghana cities? 24 billion Ghana cities. You're losing 27 billion. Billion or 27 billion. Shame on us. Shame on us, politicians. Doctor complain for me, say, I can't say Ghana for. Set up a common account to Ghanaians. Kind of Foriata, and you see, our housements are always say, when you say a friend, they bill like parliament. See a quack of Badwam, ya tax exemption bill. Near me, it's your money, evaluate tax exemptions and the man for. After us losing this huge amount. And you can't be actually because you're the politician at stake. Parliament is becoming more weak. Weaker and weakest. Parliament is becoming more weak. Weaker and weakest. And in Guasian Akayenti. Yamia Kurasu see they call IMF. IMF compared $3 billion. $3 billion. Mama catcher say, and fa ayi Lady Dia Juma, and fa Quatis Juma, Momon Trefie, ye will say, $3 billion in tea. That's about 24 billion Ghana cedis. To assess your man penny patch out, and movie a mobo. But the Croman Maluti 27 billion Ghana cedis. Lady, all I say. What Father Cabre or say, woye. Okay, etino penny so koto so bi so ajana no su. Fi se supopo bi oho ehini wa ye pata wa empata. Aje se wa wasua no aje. Na akoma to ye. Mtikwasi. Okay, pacho me da se ano penny enti a wo se ohonye no. Me gidi se wa ma wiase ne Ghana ate wonka. Watchum. Enti me de online no. To us na no pay online no the my yakwa ba hanum say ne John Boadu's loss surprised me. Macmenu and I kasa me. Ora Macmenu you be odi akotene power NPP amanyokuo nim no ka say hey John Boadu de na nka worry saying Uncle JB de worry saying eti eje ne sempa eti eno so ho ase na John Boadu na kasa mu eje ne sem. Oh, said they're not to honor, so to cry, won't say no running pub. Meaning, say, but Sabran cannot carry baby and pub work. Or Macman, and young Kuna J. Or some John Boadu Nagasa crown, so I didn't some. It's no, and no, and was some, and no, and I face sober NPP crown one, so I was say, when you are the offended, you will say NPP polls check out how Savannah regional delegate showed up at the stadium. Not to say, a choir of so PM stadium on an end, almost smoking as a kid. Say, almost smoking that Nefe, you, it's Nina share and near my war. Ewo o my Ghana eti ebi enono na we concern house saying 1 killed as death trap tree falls on road at Bubuashi. We ahomtesem na chese ehu pa kwaye fa so a edua bi ebuto kwan fefin ewo Bubuashi. Oni Bubuashi kakra be hu se ehode bi ehoshe eho e busy na dua ebuato ekwan mu enye se desuo mu nso ebi a obi adeda eti no nyame na efafie na pese hu ne yie pa na eno ewo adomonline.com na we so
what John Boadu's defeat means for Esiedun Ketia's political future. Bomodiane Kotie. Oro Esiedun Ketia so na echem se John Boadu Nkugua wodi ye no. Ejina homa wono na manyosem da achi bi. Na sa manyosem da achi kon na age se okona Kotie fi se we ye nkomotutu e koso ewo Asempa FM ebra obi etna ejem. Na 6 hotels, other hospitality facilities closed down in Ahafo region. Enra Adom kasiem ye bo amane se sa hotels ahodo ani ahohoje bia ewo Ahafo no. Ne sese wo mutua ede ma oman no. Womu ntua enhyehyede eso odigu akwam na oye won adwuma no womu nye enti womu atotom adomonline.com ebi ka ho na so kakrai ena mabobo so de acho kwesi mpacho eto aso e lady mami ko awman so na ye nim komo we emra say but amafo ehwe emra Facebook on Adom TV director pacho video na ready a fatwo mami se na ye kodi enkomo enra honorable say chairman Sabonsu majority leader and MP for Swami nyanyame the fair ma please for 1 year Ekopi mo swame magazine lady can't just and papa because the man for say or ma kwan enye wa ka company phone to one amount the part of video no just mama na on Facebook nya bi enhwe live on Adom TV and YouTube so Adom TV the part do bi ahwe bi hwe se na man for pai honorable say chairman Sabonsu ebo enura okomate swame Osman Stone eye leader edema emabruko ya ewo swame magazine. Dear this year, Osman watch on pay at about Adom TV so. I'm telling you, I say, dear a CNT and a whole member of parliament, minister of state, honorable or say chairman Sabonsu, some pine, number pine boy. Yeah, chairman Sabonsu, yeah, quite nice to know, or say adia motorum bia kambo se babi etinenya kura ekwan no ekwan obia ene be for 10 years ana mo so mo ba be ye oyene ye dey fine o man yetim o man sika mudi ende yintimi nka babi etiso ye adwuma so a yare na mo sande breye ekwan no mabika so be 4.5 months ne e ko 5 months and I know mo be gusu no mfuturu kata kase ni twama mfuturu nko so me tonya ma o kwa o me ton se pass o kwa Obejeri sebe ko be busumi ni kurai yetimi kura bi enya maso obi aba ye ya ba betobi enti kwan na wono ene eze ade afuturu ku ye ma ba ye kwan muso amfa nsu kura ma be guso izade a o setimi demonstration se da ba ya so be nya fa ahudie e wo kwan no ko wa na yeso ye ton ye niama ye yentimi an school ni bi ana na no ye demonstration ana mo se nyambo afiti mande ko ye hwe o manim o mo di mfidi ba be siso ye hwe o manim mande anwea na mo di be guso no the same and we are not the goose na bi cast ni kama and we are so ntimi wodi be goose a nso ba so a aide so a 30 minutes na nso ni na sa aide ya wo na futuru ba obeje di abno kasa ekura mani asi diere ye ni abrankasa na no chebe za mo studio no na fe no bae Osman ti se mo hauni a die ntina ma mo pai minister no ebuo bone be no aye ya fa na bo bi to bo do na ka de bo bi aboa ba video na ye show se sie no video na ewo TV se sie ne Facebook se sie no ehum nkrofo a etobo e de ko ba bia na please for the minister ne ko share omoka mu ya bi obi antobo so na man for to ye maza amanfo ne abiru ye se ma mu fu ye ni bra no we kwa de comedy maza ye ni abiru foki mo no o man sika mu di ntimi kan wasem ba bia eteso no we kwa de sa maza ano pa mo friend na eno an be dai na bufu na so ate emi na mo kasa ni na ye ni ati ana kwa no so no o mu nya start so mo ba be ye nti demonstration na to ntrai ye di ni ano ai so mo di ko tare aba de guso anya sa bi agana de masa mu jo ma ni sika na muni ne mo ba bi asu ye tena ye adwuma ne de ni nya so ba be ye sa ne ma bi fi kwa de wo no mu Chairman Sabonsu e kwa na wona ajatum so be ye de a so ye kana ni ka de ko so mo se o so no peso aso ba bi a chairman san ko school no e wana sa ne ma wi na ere e koso enu ntina ma no obe na tito no bebe no oba ye so ampa wo mu se sa ne ma na e koso no ye sa ni obi na o ye no ye ne to apa e de ma MPP ye koso ne hae ntina ma wi na ere e koso no ye so ma ni se o mu ma ye kwan ma ye na bi a tu cha o ma ni sika ni tu te ya ko school ana Ghana so an ko school a wo na ba ni fa enye obi a na ko bombo no o school ni ye what ya say
Edi Osman niamu ye die niamu ye ebe difficult say aban pedi bia betimi aba so no mo abekasa o Dabi ti omo betima ba but omo ba no ne kwan so bia ebi nya mutra ma omo ne kwan so no ye de ade a nya mutra ne kwan so no ebi ni de ne kwan so ne bi ni se ye be panifo no kwa de nya omo tubafo ya mo se trafo je ne ma ba ne ma ka na mo yakoma omo because omo kwa ye omo ni se kwa na bufu kura ba mata mena nka kiro Osman this is swami swami asem ne kan Babia NPP nya vote kese edi efri di abufo kwa na abentia a whole member of parliament ba mo nchebo kra mu mbie mo apremu fama no na mo pai ni nsuo ni bo so ne obia obakasi ya tu obia oba ensuo de amanfo ti be ama anya brew se me no kasa bia opa me kwa adwuma mu faka ne bra ne enkyere oniema yakofa niema ebi buru 1 billion 2 billion yakofa entimi mi so mata yeso ye brew yeso ye bre enye se ye kasa ya nu senka ya nu duru parliament wona o moti ye ka me se we nyanka to atwa na me hu ne se ye no ye ka ya se mo like o monti wari asie ye ni abre pa me no kasa bia faka ne bra so ame post office wona me hona me wa me ton niema bra ne be niema ya kasa so entimi mi so adai adai na li na ti koso ye di ye se empani tumpani no o me ye kwan na ma ye no kwan hia enti se mo man panifo akosi da be dia na mo hwerim se efri ne ye ko o betimi aye dia mamo sisi ana di ye pele se na no mo se 2 days ye tunim se 2 days de enfanya kwan bari asie enti this week die eno aye mandiri sisi ana o mka se o be ye no o be je di se be busumi ade ya ne ha ye kwan ne se kwan no se mo niam nya ready am hu se mo betwitwa kwan no so mfuturu aye enti aye de so abe wana wa bia 30 minutes dia mo tim di su ka aye ya ba ona mo obejeri se su ka ma bia ma o se chana fo aye ka sa ke si bia ba tanga ka no itwam se ya mata untimi ntina kwa no enyi ti ye ya kuma so ani se tana o twi nkopimi na o twi wi ye o me hu so mo di ko ta la ede kwa no so ni so am to ebi yes ni na ye timamfo na dai Osman ebera Mati ebera sipiano peso anya brani e atwe enkomo nti pani ale didi ye ne di nkomo yi emabunu koye ewo swame magazine swabe potem ofa efri macro ebe nyina ono na edoma ne to se enura enye boo se na video no e se nye bo ne mo ye nsuo na no mo de pai onabo oseche mensa bonsu okay nti kwasi se ya boo se na ye nsuo sasem we empanika esanso wo chro kronkrom se anobrebre ema bato anobrebre ema bato na afen so afutu sem bia ni ho esen jekobo obra de bia na de wa no hye ni penkran wo de akade no se jekobo obra ne ka ho a na ma afutu na ye den aye mu anti koma wo de ye no de me wo kafa ho no ye besre ye empanifo hwe bambo so wo ho no se at least almost for maso ento form kakra because enu ade na I think say bia nka asoto form kakra na nka betimi avoid ne kakra o hwe se na Osman ekra kasa yi a the kind of abufo na wo mumu no ano odin so ojiji enu se de pani bi ekwa akogina mu se yenko kasa emaburu no aso emra form wa ha na akwakoye asem kase eti script penifo so mu aso emra form ye pass na be betimi advice penifo as to when na wo se penifo call ne omo ekodi enkomo lady what about me graphic enwie na ja yenko daily graphic the bokata ede Speaker of Parliament, Right Honorable Alban Kingsford Sumana Bagben. For there was a weak Parliament, woes of country. Speaker insists on strengthening oversight responsibility. Daily graphic, daily. Lady emphasis na. Ajo, mate. Etebusa for ye de dobon krata no ne emu nkomo twetwe ne kasebo na esi hanum se agokanse mo nsam ba wakoma no achi ene ye benada me ne obedi ahia wo afisam nkomo twetwe so na ya bɔwura ya fiefiem na ya bisa ye ho se efie te se no so achi kwasi edem pensempensemu ebebrobro ne na bedwafo ebetena se koso hwa Adom TV na kai se ye live Telegram ubenya hwe Instagram na afi Facebook no wadwenche no hu hia magana fato afi like it na share midinde ma metra Diamond ye dase pa so wa hwe video say your friend ye bi hia wo ho ane say o be subscribe share like it na comment na videos be brain
bro. Sebe ya fufu so a show. Obe sepa Adom TV, Adom FM. Ya wode mama. Me that's it. Akwa ba kese me de ba Adom TV so Adom TV so bedwonju medie so dia o kense hu sempa en sa kena no pensu ja medindi Enoch Kwasi Wolanyo Wallace agudie catch ba ko pe the only nomenclature of professors degree in sports the Al Regina Wallace the nation's presenter and mesin kunya ekono kwanten kodin sema odo en sa kena no pensu e wo Ghana agudie ejao chane so ma msenyuma ku best miensa omadama omna bom ska dwetwe me na no pensu ye den common eba ye di campaign 1xbet. I've always told you that betting is better than soccer. Wa bet there you bet with money that you can afford to lose. Sika se benyado editua danka editua light bill editua water bill ye mfa ntwa bet nya sade wa so bet fia hye oni mri fo ni ngotwen so mfa ho nye bet mu na mum ope bet na sa nsimu ya kan na achi no obe se utwa bet there ma nya 1xbet na bet na hintasima wachi ni se utwa ni befu na di ni befu utwa ni kuma bi adi ni kuma sa no manum enti abusua de asase agya se sika okọ pass na hye a obetua tebia kọ na ne na fodi na kugu so utwa ni befu a nyama betinya kuye dia ma bet there and one 1xbet omo na etechira bo medicine shasun kwetimi jaw Sedimo gel and roll on the ultimate pain relieving gel ya wudi bia woti wudi bia setimi ka Sedimo gel and roll on bia ebetua sambo pa kwa shaman main market na fetema so enye na hokra obetua frame pain for se wutu bia koton ana se woto na wankasa dia ye hono obetua frame 0208986731 na oni Sedimo gel and roll on phone pain for so yentwetwe nkomo yenhwe mbo manema N22 infamao Jeffas Health Limited e Jeffas Mixture anaba doing infection bia on saka bi tu ase prapra hrawa na ombre bo ho e ma otimi di nchineche bo modern da okọ eba shops ne pharmaceutical shops ne ma on sabetin aka Jeffas Mixture e do ebetin aboa e ma opomodon sem so agina pintin weradim we mu any sponsors ne tutu ne atwitwiro twa na no penso wo mu techi aboa e ma ye dia wo kensi hu sempa saka bedwentwumedie so etimi ejao a journey of 1,000 kilometers begins with very first step pinchase MFM 2022 a year Women's African Cup of Nations. We African Cup of Nations women version no and they won come 8 version of the African Cup of Nations na who send na Asia course medical catch the Sifiada and a third place game we battle between Nigeria, women Zambia na final game na Kasa Morocco and South Africa na the so ememeda and also a bit South of Menua over 45,000 spectators in a football womo ekohwe e wo sakins kesi soccer team Black Stars of Ghana Mantene Campa na sentem ye tun san de fe Ghana for de share sebenyado ye wo bi abruchi na bi so ti abruchi a wo mu sia kan se omeboa ema ne ma enkoye Enfama Blasters ni nan se qualify for Qatar 2022 against Kesia eno ye World Cup no we na former Black Stars striker Canadian Prince Tego no sia kan ma crowds foko no so eko chinchini ya de ni twen sa kire ofiamfo akache e wo Germany ko bobo ne kakra sidi wo ba ho megim kakra ono so den komo kakra ba se Inaki Williams ene ni nuan ma hodo aka ne omabom tim kwaje pene so besia kan de ma Blasters no omomra se omba besia company ampa de ma Blasters sense akoye se wo teams na se countries na kompeso besia kan de mom aso reject your mama yan from intino mo ba ne mo ba die yoma besia kan Enfama Blasters. What's in your mom, new ones and any old ones in your mestre say, or more move in your ano, or Mombebo born in film Macmum, or more yes, I did not. Me sure say it will be the first time I may yet walk up in the bed and ever back on. I was IGT and say, so Mubanom, we may bobo now. Meaning say, Ghana, I mean, fans no any be a support or mama. Any game be on Mobian, meaning say, for Bebon Pama, team Natumpo. And the Prince Tego, the Prince of Goals, and also the era no Utimefa Gokin, I was full for catching out and cancer day, or Bonnie Conru come out and come age. But he feel unfair into the Black Galaxies, none wonder Ghana Football Association from paying for Quabedin Tono, and he afraid the local blaster team and a blaster Bino said the Black Galaxies. Now, Momo and all qualifies, Kessia Panyamiadoma, almost between the 10 times when Yakoban say Black Galaxies, now almost any sign captain, or between our boy team number or between Quanimo. Ni bini ho coach ana worker ana kita team ne dia na so ne glass yan wako o makọ ese Ghana lori kwan ne portus de bia ba bia ba fa bia bi ho na Yakoba ne se nei o ma nemu glassing awako se on a substantive captain for the Black Galaxies of Ghana na ukuma ne experienced midfielder on also be assistant media mafo Abrante Vincent Atenga on be vice captain ana afenso Kumase Asante ko Abrante Imoro Ibrahim o be second vice captain afenso
omotia boa ema the Black Galaxies of Ghana nyama etia kwe dia mom Sergio Manuchu ekopie mo emra na edi captains amano ema Glassen Awako of Accra House of Folk nipa hodo miensa ena coach Ano Walker eyo masi wo se Black Galaxies omo na nda nimu se na be ya kensikase ene bani edi kobomu na wotwe wiye no emantie be kwa mani captaincy no aba betudwa Heart of Folk abrantia ne tinya de Glassen Awako ono bo amband no na be de akire ya odikan no Vincent Atinga ono si akadema mediema asante kotoko left back Imoro Ibrahim ono na second vice captain new leadership wi empenifo GFA na fi management nyina agi atomu so mo na di Black Galaxies yenimu wabra ni bani adi kobomu no onim say chan qualifier no eni bani na e sha kense na se wo Cape Coast enu nti ina no work na na be de akire Prosper Ogum ayi mrantie yi so mo na be di omu nuane wanim wabra kense yi yade kwahwentam so no. See the Black Galaxies of Ghana, our latest captain, Glassen Awako, Yami Adoma, any Benin for the day, qualifies to beat Fiança Bosna Fiare, say a championship of African nations. No, you beat me a qualifier. Now, if you need fancy move, our Black Galaxies na catch a coach and worker, and so at on Sunday fair place, baby, no more does to class your chumi, and he was son so Emma a cat 25 a man squad on the Bebois, a man session, Fiança Quid, my channel, a first leg encounter, no, July 24th, any Benin for. Ana at the betting time so. The 25-man squad and paying for their by gains a year Benin clash no. There's a goalkeepers than Lad Ibrahim Kumasi Asan was Steven Awuku Esiakai. Stephen Kwakusia Kama Great Olympics Abdullah Idrisu Became United for one Abranti and winning goalkeepers and right backs Augustine Randolph Si Academy Karela Football Club Michael Ampedu Legon City and one also Edian Sabi PM or Salis Musa left backs Emmanuel Edusian Isi Academy Samatex Football Club Dennis Kosa Hasafu Kabranti Imoro Ibrahim Isi Academy Edema Kumase Asante Kotoko center backs and Obama Ese Kunadu Adom Wafa Nafi Mohammed Al Hassan Hasufuk Nafi Maswal Arthur Isia Kama Dreams Football Club Nafi so Henry Ansu Sia Kama Brekum Chelsea Samuel Osakufo Bechem United Abranti Nafi Vincent Atinga Usia Kan Edema Mediema Omsiminuanum Omo midfielder na say defensive midfielders no Obepima na say Dominic Nsobila Isia Kan Edema Accra Lions Nkranjata Razak Kasim Sia Kan Edema Accra Great Olympics Oligbogbo Olimashi Olinkonson Obama offensive midfielders no Amos a champion Sia Kan Edema Great Olympics na fi Suraj Sedu House of Folk Abranti Glassen Awako the latest and the freshest captain in town Usia Kan Edema Accra House of Folk wingers no Evans Osei Owusu Tema Youth for Abranti na fi Juna Atukwe Legon City and so Abranti yeba strikers a mbebo ball no ahye goals no assists and sevens ediama the Black Galaxies na there's Daniel Afie Bania DAB Usia Kan Edema Accra House of Folk na fi so Matthew Kevin Ando Karela United na fi Ejenim Boateng and so Isia Kan Edema Dreams Football Club na fi Maswell Abekwe Isia Kan Edema Great Olympics we mo any players anyame adoma wo mo ebeti make squad na boa e man hihia eda ho Edema Ghana against Benin nyama etia ko edi ama 24th of July ana Sarkins kese no so ebetini asaba so yentwa ni emfa nchire mu ewon krafofo mu dia communications director of the Ghana Football Association Henry Asante Chum Enkano na oyen centroni a oye adwuma ewo Ghana television but enedie wesen mercy kwa body ebre kokwa na dian sesa is the only practical English commentator but odini na gu a ni oso be represent association bako wo interest odin komo kakra tia saba emfa agreement a association no and companies be etia richer enchibia no Ghana Football 2022-2023 se bibia metwem ehumni ahambia ntu a yebenya title sponsors a omo ebetai league na chi. We are at a very good stage. Yeah, share nimu say within the next few weeks or days, you know. Yeah. Ebe make whatever company, you know, public. Now for the details of the sponsorship. Hopefully for WPL, which is Women's Premier League, DOL Division 1 League, and then the GPL,
the Ghana Premier League. Oh, next say, sir. It's not only the Ghana Premier League. It's not only the Ghana Premier League. Yes. Division 1 subenya headline sponsor. Hopefully, come on, Edino. Come on, yepa. Emma so subenya headline sponsor. Hopefully. That would have been a wonderful news. Yes. And I am very much excited about the progress we have made so far. It look very, very positive. Yes. Say product be a tinted. Look, after the Kashupoli, Syria Kobe 7-8 seasons without a headline sponsor. Until about 2 seasons ago, our team about on board as main sponsor for the Syria. Sometimes when you are selling a product that is tainted, it's difficult and easy. Morning show has been running since 2009 thereabout, with different hosts, but Ade Bakwa amane down so the consistency of performance. It is a product now they call just na any consistency in good way. Sometimes it's difficult to market the product. It is through no fault of ours. And a league, as far as our image wrench, it is our image wrench, or repair. It takes time. Also repair. Now we build the public trust and the public confidence in the product again, and it takes a lot of hard work. It is say bobo na kwesiada na jo wa na what say yabo referee. What is a fans MSBAV? What is a we and high. It adds to some bad image, How they could not sponsor Nimna Obo Ghana Premier League or call internet sona or search it. Inti Henry Asante Chum Kasama for Penny the Ghana Football Association out in Council in Como Asia, saying Yamia Duma, Uhima, Nessa Premier League, Division 1 and Afema Football, Umna, Ebinya title sponsors on Betty and Boa Ace graduating the Ghana Football Association, Omanyan Ko IMF Nibu, Omo Shenim Senyamia Duma, Omo sponsors Betty and Boa. Now, Sunday Chichimu by Nintia, Ghana Football Association Executive Council, no, 8 months and chance here. Umi 3 clubs say on a year round robin. Now, if you him say can be a subit me back, or Baby replace Ashanti Gold Football Club. It's and say, nay, Oko Ghana Football Association for catch up. Maybe anywhere, it's me a train clubs in the Musa. And I want to say, your body season in here, 3 Beko relegation after 3. A promotum about Premier League against but nay, I see a promotu 4 at the Abem. Now, so, sir, a year 2 minutes. Or the bosom of the Executive Council of the Ghana Football Association. Demotion, a punishment. Demotion. Yes, demotion. The two are not the same. Yes, sure. Demotion, a punishment. Yes. And in the verdict of the disciplinary committee, which was affirmed by the appeals committee, yes, a punishment for Ash Gold and Interallies. Yes, that's true. Say ban performance and cash good and relegation. Never. But because omo ye eniamo nsembi e na ya hwehwebu ehwehwemu wie ye no ye hu say omo di for nti ye echi omaso. Yeah. Nti that is demotion. Yeah. They say establishes happen. Yes, that is demotion. And amadika amawo relegation. Nti the two are not the same. Nti no platform bi so gigi sani awoken ya. Yeah, but argument in a course. I didn't think that I'll go the film now. Yama 11 Wonders anthem because I'll go the film now 11 Wonders at also 16. I'll go film now 11 Wonders kemwa. Now the omo wabano abeka ho. Na aboano. No. Yes sir. What Bumra? You have shown disrespect to the regulations that govern the game. Team co-relegation. The performance that didn't co-relegation. Okay. And your force majeure. So the two are not the same. And the Esco Transino, or all the factors available. Okay. Now, because a punishment, where you know free move, not based on performance, anyway, you know free move. There are a lot of examples that people have given. Yeah. Inti Henry Asante Chum Kasama for Penny the Ghana Football Association and Odin Chichimabano say there's a difference between relegation. Relegation, the Obo League, never na ona abeda se ho na so ko relegation ka demotion bia league ni ba bia obi abetun da soro betun da mfimfi betun da se na so yetu ade so eni nti obetun san ko but ade ba ko akopiem ni say when you are demoted you are automatically relegated and also ye nkomo ba ko entun hwe amanfo ba ka the case of the Cassiopolis it say Juventus for ketasese ne dwunu metun san piem no na Juventus a season no omo na age league no ye je omo title no difi omo sem SRJ the previous season no kwa the season before no e dey san fi omo sem ana ko ba se team oto so second no
yɛde kuru an 18 san mom ti ade ntina nei yɛpia team bi ɛde akɔ ɛyɛ efie na wrestling ma esi ekɔ so a teams gina mu ɛwɔ Premier League nti automatically wa bɛhyɛ ase hɔ a na ɛkyerɛ sɛ ade a ɔkɔ relegation anesa nti no emu cheche mu no 11 wonders for egu so ɛhwɛ ɔma petition Ghana Football Association for mpanyinfoɔ sɛ ɔmo san hwɛ mu bio na ɔmo hu ne ɔmo betia san but wrestling ma esi kɔ so a the powers no lie in the bosom of the executive council no and nam so mom dey saa ɛyɛ format ya ba sɛ 3 teams are more division 1 ɔmo so mbɛgyina nsia kansie yɛde wey 8 years rebo crash no so mam sɛ US ɛyɛ World Athletics Championship 8 years san to dwa na Christian nsia wɔn na Ghana Athletics Championship emrante ɛkɔɛ no ɔmo coach a ɔno so ekitom de ne pa ɔno nkomo kakra ba sɛ magana for enhuru players no abo so esan sɛ wohwɛ yɛ athlete team san ko gyina mu na yɛ 100 meters ɛkɔnwe ne se ntiantian qualify for the semi final against no ɔsɛ Ghana format ɔmo yɛ nipa ten a ɔmo enye mfidie ɛnti amanfo ɛnhyɛ no so information 200 meters nso ɛno a ɛno so kɔnwe ne se ɛde ma otim sampa ufre Ghana manten so umuntu a no mutu bo machi entimi nkɔ anim na nkoma a sɛ dwuma no twu ɛbɔbɔ ano ɛde ba ani disappointment and at the same time also be realistic that these things happens and you move on to the next thing available, which is for us is the 4x1 and the 200. If you were on the warm-up field and you watched how they were starting at the warm-up field was totally different from what happened at the stadium, which is unfortunate. But again, these are human beings; they are not machines, and so sometimes things doesn't go the way you plan it. So we just hope that we can forget about this and move on and go do better in the next races. I know that it's disappointing that we all expected that they would do much better with the times that they've run this year. But I am still of the view that they can do better, and we hope that we can put a good 4x1 race together going forward. A lot of times you're not supposed to really think, you're supposed to react to the gun, and it seems that it's been a couple of times that has happened. If you look at his first Diamond League race, it happened there. It happened at the Olympics, and it's happened here. Again, there was no indication that was going to happen. And he's a human being first, and that's what it is. Nobody on the warm-up field, none of the coaches would have expected that would have happened. But nti coach Adini Christian Nsia on kita Ghana Athletics kopie mu World Athletics Championship ɛkɔ Oregon in the United States of America. Na enra Benjamin Kokuaza Mati na ne nua Joe omo ekoya but ne mantian ku ya fa mo ho no ma coach ne se omo nipa omo nya machines ba omo nua no ma di kan no so omo so nipa so omo timi di kan e wasana nche esi course ntino ne abano no me sorry so 1xbet. I've always told you that betting is better than cycle. Jefas mixture adribo adwuma set but more than that so sabit and keep beboa e ma niama e tia to the amount Sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel or set me can be a bit boa obetia from 0208986731 na on Sedimo gel and roll on entwetwen komo we mu na touch re boa e ma enano penso dia we can see sempan sakan 8 mijao within the Enoch Kwesi Walanyo Wallace agudi cash back open am gina of course evidence based sports presentation 8 mijao Rade entene ma onyo kese onyu fi bebe ni da so ni na on fan ko bebe ni da so yeso yeso de bedwendwumedie no ensan to aso tim sampa packages aka no emu ede emu ye fenfenfenfem doko ama tim se ka kire busuafo ene na fofo yire mu ma wo fasefo nananom ene obi a se eye Adom TV gusu gina na so a ye ne hyehyɛ no 8 to aso bro. The act of being a good guest is to not to say goodbye. Abusia me di the Reverend Kwamina Aida me gidi say ye dwumedie ni na wani jiho your videos, your talk shows need to make DNA na the hear me pan says send a bay our sabaka 24/7 one bell no what your punches so sabel no punches so punches so biu na some punches so biu o punches so 24/7 you make DNA na a shasia kikro na on saka and follow us and share the page for commenting na so to on your mission. Medofo memoatin bio matena se ewe afisem komo twetwe so se metena se we afisem so se na ohia me a na ache se homework ahodro ewe ye fiefie mu no eno na ye hwe na ye corrections no
na afi ya make yen sei na nkoba se ebeti yen sei so ati ase enti be se na wotwe enan enene na ya na ye dwada bre bia no ye di nkomo e de fa ya fa afuro ya wo abofra na to ho ne baneda ye yem no ne sese ye a se etumi nya nsusu aso papa na ase bone e wo abofra ne so ya wo na wie no ene ye ne nsa na ho bi sese ehu sa abofra no ye na ma ye hu se ye be chimato bia eni ne ho ana sempo no wani hu chimato bia wadwen akoso ntem ansana akwakoje ensemum ye wrada nkwa adomunti nenim dia wono so wo psychologist a wode ewo university apom no one ye che enura dwada sankomo entumi amaso esan bibi foforo bia na eno so ehu hientintie ne enura nkomo na nkasese yedi no yedi ne na mira samuel dankwa ye crowd so beboa ye ne so na ye di sankomo no ene de ye hwenie fitina no dwada ba komienu miense ne ka ho enan enura dwada ka ho nan no wacheche yensa na eme nyina ene de ye hwe ne se afei abofra no wafi ye funu abeto asasi so waba beda ne nipa ne nyimu ne na ade nyina mu no ne mofra yom no ye hu wama ye hu se abofra bosome dunwotwe ana dunwotwe bosome akomakodo na sasa afeni abosome nsia ontumi nya niema bi a eye aha adwen enti kura na mofra bi wo ha wanfa bibia nhye no a wonyi a sabi wo ba obie ni 9 se no apagya na skirt no kwan ne ho wajon so enye na sam kura wo be ma so a obie zepu na no wakuram kwan ne ho no wajon so enfa ne ho kura se ni nyina no aya na efri ahyase afei ye ba behwe se wo hu se ye ma no yetimi ni omudi agro ni omu ye fanya na so se ne ho sha asiese efu a wo aya na afọ de ne ho kame kakra etere bi na so nya na fufuo bi a obo nsa afi na wo hwehwe ne ho kakra asefere bi abeda onene na na jantem aka ne na godie bi a na omo no na ase o hwehwe ne ho fi sefere bi aba abeda omo ntuturu o ye oba na se wo bobo nufu a wo ye be ma so na ne ho ba bi ahyasefo a oba bekyere yen na ya hwese saa bre ni mu nyina no na dwen mu nyi no aya na de na ekoso wo na dwen mu aye no nti wo ye baatan a ana wo ye hwefo a ezese otumi ema wani ekoho ebedi saa nkomo yi enti enaso me hya wo bose wo akwanya sa wo befre de wonti ase no ye wura wo ho obeboa wo na wasembisa no wayi ano e de ama na emum metwe wadwe asiso se wenu mu nyina aboa ema wo benya bi ahwe ewo TV so ene se wo benya multi TV decoder ne bi eboa ma wonya santetie wa fisem so no na joy learning ne so boa ama abofra no na dwemu ebie kade okosuku a teacher e kire no enti multi TV no ohia bi ofie ohia bi eto ato opese ohu installation no for 0244340415 na onsa etumeka be because just thrills I be thrill life na Franco Trading Enterprises so say krade wudru secret ene baby keka ho na nkrabata no wogina fa konso wa bie musa efise wa fa fake ya medwa so Ghana fo aginatum won so koka Franco dom ne ho wo bra bibia wo hia sese kra condition TV nyina aba ya brand no mo amanage brand niema ho no ene mato edi Franco e was 0246422338 and I say 0555939311 na Franco say for papa fiede ene ho no mo a afen so me kai obi o say double tax treaties no so sa tip 7 no a GR for the aba no say we obi a wo munyuma ahodo no wo ka ho bi a na chese wa mo ani ada ho na wotua no na eboa ma otimi nya emu akwantua kwanya nyina so atiase na Piwak Natural Health so na no ye di hu nkomo wa ha woteye se we obi a wo de ose o ye de efie de sa o ye bu yansa kra ye hu no wa yansam nyankopon amo se obu nsa hu no nsam oso obu nsa mefa wase na bibi firi ho mra kokko watiase nti wo yare pe Piwak nenom nya no nko na esa yare bia Piwak ebeboa enti 3P garlic mixture onya bi wo fie no na eboa na momo se wafefura eno doctor eni ho nkomo ansa na wanom bi frɛ sa number si na wonsa entumi ka bi 0248928824 anasa 0201000021 Piwak Natural Health 3P garlic mixture no ebe ye oye ebe siesiu na memo amane nso se
eto da bi na wo hia wo mo a eto nneema o traffic mu edwa so ne ade obi okroti obi nchen na wo to susu kakra ne botan nyina ne se senior high school no no so be kobi enti wo be hu se na anokra wo wie BEC no be 3 years ago 5 years ago oboafo ne hwan St Andrew Senior High School so obeje wo na de wa fantitiem na senior high school no wonso akobi bia wonso nya saa na wabra bonete but waso senior high school St Andrew Senior High School say mo amowo nkran ne potem ho ne baabia no kra waba besi foforo wo Chiblew last stop honum enti 0244 696911 and 0257 448 nenya kwenya na kwaji senior high school ntitiye papa because St Andrew Senior High School they are always in the lead. Now fe so memo amane se ade achi obi wodaye so obi wo trimpopa na so wo yare enti wakadem for any Grace Gift Herbal Clinic na wo monam enhaban so ene emfidie so na owura ho no ma onkasa hahaban no ne ye ne ho wo de jo ho achi ne neko hwe bibi omono kura kanti wo de tu anamon Nefre 0244126123 and 0246518003 na kopewa pomoden echikwan ma TV hwanya ode wo bra HD Plus no obepe bi ewo ufie na ania da agekra wo poso a echire ukoba watimi ababe afenso eni da hokle enti no HD Plus decoder no wonya bi bata TV no ho a ema TV hwe no eye feely experience makamfo amawo ni aka ne se obepebi wo bra ba 0242 439 872 we ene sa nyumakuo nkaye bi te se DBS on babo wo dan so amawo na wo be fra wo mafa 0543286637 na ma kru dan so no hu se ma bodan so e na afesi fosi a wo be boa ama wa dan wodaye so se doctor ni wo homeopathy kwan so no eno so etumi abam wo bra wo kwa akofa form e wo 0201552885 and now be call www.c4chmc.com na sabotaye etumi abam ama enyumeko ya da romanti me no wa kwanya se ye besua de e wo efisem komo chichen so na yaye ye homework enti ukodwa so a na wo hia wanja tonde ni bia esrew nsa won ho enkonkotonkusu nenkonkusu afa mame nko yerada nkwa ho na waya krado ye ne no eni enkomo ora Samuel Florida nkwa eye chirechire ni osanso eye counselor oboa mo wadwemu ne etete wo no etumi eda ho fine na osaye psychologist ewo University of Winneba University of Education ewo Winneba mirada nkwa mpacha no penso meni ahefo ye mawache eda se no wada jebio Omejo so mini aba. Yeah, that's it. So erade domonti eye mpacha omo so adumia crying. Yeah, the erade ase. And so yeah, that's so wenya ye ho adaje. Enti mpacha wo ene ye bema awofo ne ahefo no abam na omo wasembisa bi a waboa won wo mantetiem na ne ye nkomodie no esansa wa kire ye nya fidie da ye funumu wawo nato ene ye bi no ene de pesa wo boa ye ne se afa wo munyi no abeduru teenager honom no de koso wo mo adwene mo se de omo dwene se de omo ye omo ade ba cho boa fi se to de bi a akola bi fo se odu ho asa wanyi ama na wo fo kra tia na o se me ma me mpem asem da ma kra nya na awo me e na odi mani boa ye ne hu sabre no de koso wo ye manu adwene mo na entumi ntete won ye wadaroma yo me dase mi chia hwefo nyina so anope omojo so dase titru mi yakuma ohwehwe Canada mi dankofo nyina se chia I see ye da na se yeah nanu ye ne birthday entimi awehye no ene yeah ene kita hodie na ni tru pa ne se ye hwe nipa gia no akwa no ene emra egi influencia ekwa kosi beye dunai dunsia hono bebi no tie kan nyina bomba ko nanso nhihye mu no obehwa efi beye influencer ko influencia so no 3 to 6 years na enyime bi akokoko so ni akokoko so ni bini se eye abofra no oba be hu ne hu ye na hunim ewo ne ho no ebamu anase fiase se dane ho eji eti ubehwe no se ni papa edi nkoma na ohwe n'enimje
ne maame di nkɔmɔ na ɔhwɛ n'anim din okɔ na hwehwɛ anim sɛbi ɔbɔ brazier ya na ɔhwɛ papa ne maame da mpa mu a na ɔhwɛ ɔmo din na ɛkyɛ sɛ ɔsua biribi enti no abɔfra no bɛsua saa nneɛma nketenkete na ɔde ato ne ti kɔ ha sɛ na ɛda hɔ twɛn n'anim na ne bɛbɛ mu ni sɛ yɛanhyehyɛ ne yie wɔ saa mmere yɛ mfeɛ mmiɛnsa ɛkɔsi nsia na ɛno ɛna bɛma abɔfra na yɛ yɛsɛm bi a obisa sɛ ɔfɛre ne ho sɛ ɔfa ne ho nkyerɛ wo yie so ntumi ne ho di nkɔmmɔ so mbie nneɛma bi ani so nkyerɛ wɔ no saa hyehyɛeɛ a woma ɛkɔɔ so yie anaa nkɔ so yie no afei na aba bɛhu nsunsuansoɔ ɛfi mfeɛ nsia ɛkɔsi ni du baako du mmiɛnsa du nan ɛhɔ deɛ ɛyɛ na ɛyɛ din bebree ma awofoɔ pii na sɛnea yɛaka no na yɛntu mmirika no yɛnkɔhwɛ nneɛma ɛtumi ɛma ɛkyɛ so saa bebree na awofoɔ ho kyerɛ mo saa no sɛ wohwɛ a mpa bebree na abɔfra bɛbisa why yɛfrɛ no why the two W's and the H why where how Udu fear no bisa. Why? Mommy, why are you coming home late? Daddy, why are you coming home late? I say, one out in chain, and I am not in chain to me. And so, Obisa was a the Bialbe fear no night and I no noon, and the Wabbe fear no so. Uremu Obisa say, I didn't think I Wabbe fear. I what check one soon. I also not in chain to Umbia. I'm a final jato. Okay. Bedumra obedi sanfi na oso bibisa na sel. Ono so yenu say nipedia, ono so mbia. Esa ne say o hye no nya odi to homa no bo sia. Eti eya na omo pese omo bisa omo hunim emo mo kwende mo pese omo hunim ma bebre. They become curious bro from no. Eti no hwa na oyemfifi mu obisa nsɛm bi ade nti na no meka sɛ obisa sɛ o sɛ efa ne yawo fa o si o efa o yefunu mu na epie ewini funu mu sɛ na befa epie pe kwan pe bi so na kyerɛ ne to hɔ okay esa ne sɛ bedum mra obehia saa titiye no wan hwa na wuni hɔ na wakonya adamfo bonfo bi no akoma ne saa nkyerɛkyerɛ esa sɛ wan kyerɛ ne yie nti onya nsusuanso anase yardstick ɛmfa nsusu ne adamfo no ɛka kyerɛ no enti na kyɛ sɛ akɔfa oyenie bi anase asɛm kɛseɛ bi aba abɛto fie waka asɛm baako ama meyɛ mo ahye me ɛfa abatanyɛ ho sesi ade a ɔkan na kyɛ sɛ yɛma ne duru saa brɛ no a sɛ ne sohyie bi na ɛba wɔ mɔni so no ɛnyɛ atiɛte a hɛ kwa no tum wopre kora do hɛ ada no wapre wakora wopasɛm bi sɛ ɛnyɛ saa ne ɛyɛ no ɛfiri sɛ sɛ wankyerɛ no saa mfie nsia no a brenim na afei wɔpa asɛm no a ɔde saa why na wokan na yɛ adwuma na ebia na ɔtena bi na wonni hɔ ɛfiri sɛ yareɛ wɔ hɔ timi ma ɛba ɛne ɛnantem ana awofo ntam tete akwantuo timi ma ɛba ne awofo ntam tete owuo nso kora timi ma ɛba ne awofo ntam tete nti saa brenim na no yɛde yɛ atiɛte a kyɛ sɛ wagya no bibia to hanom sɛ ya ebedu saa ne tii hɔ na awoka no ɛno na ɔde bɛyɛ adwuma pepepe nti no yɛhwɛ nhyehyɛeɛ no mu a na entitiye deɛ ehia kɛseɛ paa sɛsɛbio nko na yɛ baa na akwara na bɛdi nsɛm o yɛ bɛrima na akwara na bɛdi nsɛm sɛmu bɛnu no nyina na mɔte na akwara ne wɔ mo nsɛm ne nyina ho hia kɛseɛ yi paa bio nso ne sɛ emra bɔfra no tɔkɔ so sɛ onya nhyehyɛ pa bi nkyerɛ no ne ɛwɔ sɛ ɔyɛ no na ugya no nyina so bi a ɔbɛgye tum sɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia no otumi yɛ mpɔtam no ɔwɔ hɔ no nhyehyɛ ne friend community and social environment no ɛbɛkyerɛ ne sɛ wei ɛyɛ wei ɛnyɛ no na wama na nya saa ntitiye ni yɛ ne nyina so wɔ mu eti no ni atenka bia wɔ ne mu sɛ mepia abɔnten na sɛ bio mehyɛ atadeɛ na menufu nyina agu so a
bia metie no yenji ntum se eye enti ni kwan se me enti no obehwe no na bibia ohu ene to na dwunu bia se so otimi bi no aye onfa bia otie no ye entity se oman se kro se busua onfa side we na entanye ntuma enu nti no se ye niye fiti mofra se mfie miensa kosi nsia ya banfa so pi e ma abofra no won titiem enko ni nyini mu na mumu no age ba afo so wo ho ne se omofa hodi hu hia omopa edu sabre no a edu sabre na eye bebunu pen so no efidu ekosi dunsia titiro omofa hodi hu hia omopa one no wo ho a opese ujaa no no aye nyopese okay omo adwene mu no eya na ye kan proto mu se abstractness omo wo adwene bia ibo mu timo a omo hu niema pii wo mu timo wo ngani so omo didi se eye no kre eti no obehwe no oda ho no ma na oye ni se minko ye business me nya the 100 Ghana na na me ko ye 1 for dia baby na me winia na me de fa hase ya metimi abie company metimi asidan metimi atoka sa age no mo dwen we nyina wo ho ehona fiase I see ehona fiase isa ni se wiase na owo mu dia wadu mu sisi ano bibia etimi ebem as a Bible, all things are possible to them at that age. Be a tunitim biano, or did he say, we are a bit me? Now, me try to give you, I will fire one nene. Open you be and check be, and I say, pay friendly jump piaget. Or can say, I'll dream double fret him, I dream that penny chim, a pet. So she be in him. And so she a woman to tia the massage, no, entity ensusuye woman any tete a wo de be masa adwene no emra onyi nipadua no enyi na so adwene de eyepe enti no ensusuye bebda eja ene oba be man temo no eye nia eja no ede be ma ne ba be man emra ne nipadua kwa no enyi wanye ni ye a wo bon se eja suban ko eba suban na asanyema bibre obehwe no na afi ne yesu suban nsawo jakra o de ofi hin na obae itino empempi no eya na ehia pa se nia odi mabofra no behwe se ye nia ohwe se ne daach no ebeba ne faso sa na ebeya na yo yatepa enti sede medika ka se na hwefo no mema mo akwanya na mo won sembisa bia matumi abamu no wo numbers na obefre na go screen so afen so 0302211701 0302211702 na 0302211703 orada nkwa waka ba ko bia no so ye dupa wo say nansen enchechre ne ntie bi say I have my right. Me na me de me ho na. Na I am right na. Na I am right na. Enti no, the fact that say yes si adan ya, yes si self contained. Na ye free compound house akane no compound house obi ati hobi. Kasa hudu obi ati hobi. Obi anu aduane ma obi bedi bi. Say yes si ye self contained no. Na che say ye community na ye wo mu nso no. Emfa ho se wo no oba no mo hye mo self contained ko no. Mato mo wo no ese se ye ma ye ba ne hu se baby ayesi ye dan na ye te a ye community no se wo fie na se wo sha atade a se bi onufugu so ana se wo sha wo trousers no na se wo supporter ne teta abonten a emfensi abonten ho fi se abonten ho de ye nsoso so sa enti sa I am right no ye tete ye ma ne nyina no ese ye sa mo hu se ye mpotam a ye te no e won sunsanso ewo antete a yetete won ene obra ye pese omobon so daache pepepe ni divo bionso ne amamre okay amamre so hu hia empempi ne na osom me ka pia na me nyanu maso for no monte mase but no credit ye ba ko pe
amamre hu hia pa wo abofra bia ntitiem se obehu n'echi nia ofie ene nia obeye daache amamre edi mu akotin kese otu amamre to twene a onipa no oni ye friend identity oni jai shebia enti no mi hu senia obetimi atena senia oye mfato ho na bia mu papa be si dan bi wo bonu bi so na mutimu na mahye wall afa ho enti no se oba no right that chino obesign the right na ba be so akwan foforo so let me try DBA. Yes, every child has a right. Every parent has a right. Name no, so what you see a dime all right. Now right and also no. So one has to year a sign day as you bro. And now say about finding dunia or dinner home. I will Ghana my marriage muna. Na se o man right no could din se fun bia sebi na eba asem a wo ohwefo no onso ka ho bi no kre enti no say right no na o gidi say hu hia bofra na o de ma no a na kai say no de bebe bia no onu na beche ayo enti no to aso no mebunu bema obedu sa bia no obehu say sebe ne motu munua ba ne minimu ayedu okasa ye ne say one bema ofie ha okan so bi kan bie na enyi ka hwe bia betitete ha sa no pe bie ba ko gina hwem na o twetwetwe ahwe se be ba ntemo a ube hwe na kakra bia be pie ha na fe na ohunu se oye bema ne sa oda te do be sore no na wa se ne ho na nsu efi bema ho ba ebi aba pempi no well aso for no one chance for now so e kan ni pedua kwa ni nyini ho enye bone oda o nyini no sema fluid no any semen no etoda na ebro so a no afa kwan bi so epi efi no ho enti no enye bone okay man so no be unse prekope na ni asesa aseye de bi o kasa na memu na ewo mboni so bia peso tie ni kasa bi first no kasa teachers ni mafo be na to bi ni ade na boys afi prekope na pukui na nkete na agye no ho na ejije na so kama sa ebasa wonu mu hia ohwe sonko omu hia se eni be di o ma kire sonko na ye hai no ena enye tinase bom so okay o kabomu fesi eni fanefa ewo ne brem tia kakra ba kokro kakra na o hwe no esane se wo hwe a wo fotitiri wonti kai se inside ti anase me bofo ne be kan se memory bia ujato ho ma no maybe I never can sing bia no be kwa fa no dia be susu asema na wo ka che no enti no ye kuma no na bia ne papa ani ho na obi beda wachi anase ne maami ni ho obi beda wachi ene wo ka che ne se ono de ontine fie ma ni mpia bontia obebisa ebia ombie na no so obebisa woni tiom no de sa de na de to ho ma na yi ano ti hwe nche ne se enye ni etino omo adisua mu nso no omo pese omo ho se omo dikan abofra bi eni ho call school so pese ore yin fi etim sa obi eni ho call school se ore na emomnya na adua ho de tumi no na oye enti se ba se ne nkunta bu adisua mu no ensisu mane sa yemma ne ya hodin ma no yen tonko sa bia en yo na yem piano ye yo enti we ye efutu sema a wode ma ahwefo ne omo etete mofra se ebia de bia ma no homework no ati exam no otra de bia wontwa na so se otumi kan no otumi tro kakra na so ebia one ne wo ho a ohu se sesia no awreja de obedno bibi sesia ana bia be ho no afa nkola bia wo fie no abo muti obonso a ho so bia nche no so abo ne ya na ho oden no etima ye fa kasa den ne kasa bu abemu emmu na bemu mass ne nua English ne science ne ho ode ye ma ne no fam kakra ne momo no ba bia na ho akola bia ho kra ye draw wo betumi a draw sesia nso ode mass ne
English no ba pe na wa moa eba sa ma yen kana semo fa ne ema ne moa ne ho bebre ne mo yen hye ne nkura wo de oya ade ne ho pa no crepa enu ti na me so TVET in hye so pa kane MBTI hye TVET ne omo nuanu mo ka ho nya me so pa isani say enye on wa bon mi bisa asem bi ahwefo mu yi ma no be me de ni a ohye professor tai ni ohye doctor tai ni ohye president tai ka tai onye professor onko university and so no boom from magu car time na de ukoba also wabon okay nsia and so na de ukoba wa osua de woni de no ni ohye bobo wo dem ni polish on paboa opam watade na o hye singa why come at TV so ni yes on na wabon onima de nti no kosua de pam nti woni no ho ni nimade le card ni mo no timi ya de ma ye di adanse ihu Sebio, omo economics senior senior professor Ghana any team you. And so atade e show self. Obi ehu. Nti nya wabon no timi ye ni. No kre. Wakasem pa. Ni ma dia no so no omo de ma ye ni. Jo. Nti obi ambon e. It no mu do sa adolescent and an friend bebunu na. E na hu hia kese pa. Ye so mo woni die pi wo mu trimo. Na so ya so mumuye na ya mboa wono mo a afi na obi adi adwen fufuro bia to ni trimo na ankoye ni a eboa na chese oyeni na etu ebusia atu oman atu bia otie na fida no ye bodi mboni jo mesre ahefo se wo frɛ na se emma fa wasem bisa no ehia me wo Facebook na mebisa ye radankwa ede ama na mpacho metwa wo se obeye ne sam so ma mebisa we efi entity ne adekire ne adesua de afamu a be semre kakra ni no abofra bi wo hono mo a na wo fo nyina ye professor si bi se de wo kan ebia na ne maame ne papa dibra ne ye pen de ne bia de omkọ mo nimpa na so sa abofra no wo ye ne de pen moa ne da bikura no ye carpenter bi no nam eba ne sa awofo ne so mpese womo ya kratefo ne rubberfo no mo ba ye carpenter ensi wo safi ho ye ntete ya ye de ma ye mofra no ba bia ye be wom ne ade no etumi ma abofra no kosku a obeben anase okosku a o men ba no pen de no na so bia no wo bibi te se TVET kwan no a eno be ma na ben in cheche bi ni honom I say the giant professor, I say a buyer professor. The okay, look right, but oh, me ba, we saw Kakrana watching me na, Madame Mabaka crab in a did say a pono cake no crano, a year some nana, so me ba now watch you, we and see, Mira down come so me ba. I was here, me the Reverend Kwamina Aida. Me Gidi say, you do me dinner when you your videos, your talk shows need to make dinner. Na die hia me pa ne se na be ya wasabaka edwumedie no 24/7 wo hu bell no wo de ponche so sa bell no ponche so ponche so biu na sa ponche so biu o ponche so 24/7 edwumedie ni na e shasia kikro na won saka and follow us and share the page for commenting na so to no nya me share monua yede beye ye homework no ena mira dankwa da romanti wo boa yen atwetwe ya adwesisi afei se wo huni enti a wo ba no ensem bi wo ho a wo ka kire na ya wo mfa no wo hu sa na no wo twa ne ntro enti ono so benyi du ni pa ne fie so no afei wo de bi ye o afei so ba kwa wo kan ye no so me ye mo ahye me pa ne se wo boa wo ba no wontete ye boni mu a dako wa obo anoma an santete no ebeba wa so sa na obo anoma na ntete panso a dako wa na besa about why benie e ho na be ho se aba wodua wonimu ne mofra bre mu no afa wonyi ye no utwa se batan because e den ya oye papa ye bebisa se why benie e na okoye bone so bebisa se why benie mira dan kwai e komone ye de dodo enyaye ananke wodamu ni nyina de disankomo enso ankoba ne santi de me bisa ya ansa na ye kwakoto nkra no ene se meti he minim kyero minim kenkan
ebia na me ko so nim kyerɛ nim kenkan na so me ba no obehu atwerɛ hu akenkan so pese obekɔ te sɛ de me metumi akɔ akodu no ne de ne sɛ me ma no dwetire no nkɔ kwa so no ni dwa eba ne sa sɛ me ye raba dwuma na krache dwuma na ba dwuma nti ense sɛ me wo dwetire no kra me tumi de ma me ba na kyenkyerɛ am push no protocol ne me pia na hyɛ hɔ na ne amafo wɔ nkrɔfo pane bɔne na ɔmo ma overdose protocol pacho ehɔ na oka epo bi wɔ hɔ no sa apɔ no Mr. Sansan mo maye yo adisua hwehwɛ mu pii no edi adanse sɛ abofra bia ekura ni so de bae ye fa personality enti no sɛ sua de ayaye nyina besi nei no edi adanse sɛ wo yɛ wofo na wo ba ana mo wa abofra no bawi ase mu dua su bi wɔ ni mu ben die na mo de ba de hia no e wo sunsan so on so no kre na so no ba apotem no timu no enso so sunsan so eno ye kese pa esa ne se ne due ne mu no de ba no e betimi asesa na so de beto aso a bia ya ote a onyi ono mo hwe ne ma onyi omo a edi ne ho adanse ma onyi me hwe video bi enenansa Barack Obama ne abranti bi a no wedi 3 years and papa ye dwuma White House or YouTube na abofra ne wedi about 15 years or Kenya se ni papa dwuma na kopie Kenya no ne di nkomo ni wie che no bi sans adena se so person ko politics no say sra best sra White House ma me ya abofra no ense na me hu se ne hotie no et is sam adwen fa ne na mpese me ye ho nti ene me so mpese me ye politics it lecture say ne mpotem otie ene nia ohu ene adwuma ekoso obia oye no owo no amma ne ntimi nya ensesan bi ewo ne odi ba ne wiase ananko ya abofra kwa ne ni ji ho no ene nti no na se wo ye agya onimade oye na also trotro unimade enche se bano enso be scholar be trotro bia ofia se so ko school no mami bi onu aduane o school ho senia ojeje omoso senia okrokro mo ama ni age senia ni partner krokro ni pa ho eba ni se ya ubehu se abofra no na ni age se obepese ono so be yi adwuma bia efasa kwenja ne so na ba ne se ya na chesa wo fo ba be ka se me pese o ye doctor me pese bi akoye professor nko na so na bofra na nyesa na ohwehwe enti no ye ma mofra ne kwan no mo ankasa no mo hwehwe so mo pese o mo ye no o mo tumi ntu sa na mo no ne mo no ye mo ma kwan kire as ne simti aso ne akwan kire entity ene akwan kire ne di hobio ene se yema yen hu se sa bia no mutu a ne friend consciousness omo ani wo mo ho pa omo ni wo omo akasa omo ho pa enti bibia oye bia no ukotia ne bro so pe wan sha wa ha no asa waka na nim dodo Israel for say omo hwe omo ye man sure yate yedase ene waba awofo afiefiem ene wo maba bedi nkomo na sabre ne so ye ahomete bia pa sabre no bedra te se de wo kaye omani wo mo hodododo enti no behu se atade bi kro no pese wo hye no na wa kire ne se o da bi ene de aha wo kwedie we de wontumi nse bo se na wa fa abufu te se wo mpenasem enso eya atenatene community asem no eho hia mekese pa fi se de also hwe ne na nsakora wo de ayemfato ho akyɛ no eno nso ma ya adesua se ewo mu a yenya ye ma ne ho adaje fa wo mu nkomiaye bi fi se bia na de obekɔ akɔhu wo ho no ebeboa ne daache no crepa se uyi fi ho a wa ha bofra no akolako school ni so mo ko field trip mo ko excursion teacher for na pe osika JD nti omo debi ma nya opese obeye scientist na wo kano a ta fa ne ko bia ya ye sa ne man na onya sa ni jeni ma sa adwuma no fitine mo frase isan se o yimfoni wo ni tiri mu nyina no obehwe na ewo ni tiri mu sa
And no bisa kola bi ananse a oni mananse entikuma oni Captain Planet oni Ben 10 oni Mosho oni Hwan ombebo ni nyina achro nso ntikuma ne ananse ayera isani say ni epeso omo ye no ni TV ni ekoso TV so e ma omo hwe no enti no so pesa oba e ka twi we say a na so hwe Ben 10 ene ni ekeka ka ho na twi no onhu ka enti no bia ana nya obi ja obamu ama abano ne ho bebre no eno ene mana hunim ekosa ekwenya no so man ni gye ho eti so person obesua se ne ye tonton ade se ne ye ya fa okodwa so atafa ne di wachiko obi bisa o mama ana dada ade na mama no o man is ko sign ma obi o no wa che so scan am de man e bi ade am toy na 18 cedis me man 20 nti no wasesa me nti na school ni so ya say subtraction no eno so am ho aba fa so am abofra no wasa am na hu se ne ye didwa. In fact, what boy do. Eti yaya wofo, yaya achechefo, yaya hwefo, yen so mpo aye man microphone tete ye wo social welfare hodo no. Beje de se me radan kwa boa yen atwe adwe si enema ba ko bi so. Eti se ye ma ne bisa yen sem bebre a ma yen fabufo. O chop money a ko de ma wo esua. Ana wa ma obi kura ana mo akasa mo keteso entokwa bi no ene oba ne ni twaka ti wani ma no na ma na no ye sefata na afa esunya ne ho adaje oba tan bi ye adwuma saa pesika saa obisa na adan o se me menti me meyi so nti nso kura so buku a wo kan se nti kuma ne anansi won to bi ma no e ma bofra ne nkan wono so a wonya bofra ho adaje so a wo se me meyi nti at the end of the day no na obenti anase hwan ne say ena nkomo na asase nso ka ba ko bi say se uye batan u bo brazia wo hwe papa no wo se supporter o hwe sa bre no ya bo frenti ontimi nka ho hwe na so de ato ne tirim enti ye matan na bo siesie ho a ne de ntoma bi akure ho ne ada ne ye chi akire ye ma no ye nyan on won su so mi se oye bema oye na misre enta nja honhom emma bofra oye bema bofra enta nja honhom sa ma bofra nisunsu anso no ta ha adwene pa wo so obi hu ne ye betina da acha na oni ba betina bia da acha obi hu se ma siesie mo nya bochire mo siesie mo che atade ba ko no yi no asan dia ba no dia ko tu no yi ansa no wa hye ba pe wo ewo hosa na so na no ye kire mo atimi ye sinse obema ndi na ni ahwe mo ahwe anu akoye ne frɛ no passive pornography wa ma bofra na nya oba ho mfoni bebre woni tirim enti da wo ho no ma na ejina ni so opese hu oba a we ne ho enti no wa nye careful a wa hwe anu akɔha bema no na so ye ba ne de o ma ni hu se ne yesiesie ye ho a ene ma no na no mi hu ba ko so social media se underskirt ene mpo hu bi ogas or full railer isa na te bi dona nshana skirt meka no ha se ne tie no obi hu se ugina form na hwe stairs sura ne hu nyina egu mebu amon kan kire me nokre wo mo enti e wo se ye titiom enti oye ba no na wo siesie ho na ohwe me kai se ma me siesie no ho a na ohwe skirt obi bisa ma adenti na wo hye underskirt o se ne be na be kata me ho nsu ye ebia from abomata de nimpo a eno de empage say be me pa nti no obi enhu me ho sa nyina ne tete de maba be man so o ni papa o se san na hye de bia the panties no se san na supporter o se san de bia ene me mu abomu hu papa no so no mu siesie o hye na wotwe panty ba ko hye na wotwe e fintite ana wo ehu ejoko school no hu so bi hye bi o share Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Me down no pants our hunting on so sia. One fe bi enfifi am santi ti ni bi am. Enti ni ese yen koso a na efa ni je ene ahosepɛ sonko ye fa tia kakra nyamesuro kakra ene sika kakra
enso ntete ya ma no na mpacho ukasika kakra na eno no ye ewo mu a ye mom sika sha ho o jeto ho na upia de ato bibi ana ne sen ho no kra wo se o kakra wa chase ye yima okay nti o money box wo he wo chase ye credit cancel diske fa kotum ana ye pie then na ope okay je hu bibi a opa o ka kire me a na me pene so na o de akoto anya so hu ya na o de akoto obeka kire we jana na enano o woman 5 cities wo hu ice cream also beto o there bi ena enye dai di ice cream na o di bi nti ene de untimi ndi nti no fatu ho na o twe ne se ne ye ba ha bi wa ene mema o de ato it's the fact that wow this sika mano no esese wo sade caution ana ahweye bata ho se mediama o se fato de wo pede na so adekwa wo de beto no ese wo bom amane ansa no akoto okay me say ye zoom na ye bibie ho bate bejidi se encheche no efa kese no na owura dankwa adom aboa ebie wadwene mu ewo eho no enti no wo ekun bi na se ekun no wo oyire no wo ama wani ana ho na se once sa ne supporter no ama na enye na sem boso me kura ba ko no wo be hye efi se eye ntete na ano ebia na efirifie ebia na efi school ebia na efi na fufunim enti siase ye sa corrections no ewo ukun no ho na afi so emwa na ebi enka mofra no efi onyinsem mu abofra no wawo na to ho ne nyimu beebi obefare ne ho kakra de sese ho nyina megidi se irada nkwa mo amoye ne sa amoye ne kwampa so no megidi se mo bomo nsem no mo nso anamunnim entimoti no megidi se mo ye ho correction mirampacho ye de si fa bibijaye yo nanu ehwefo bi bisa se mi fa ne ba na ose na so ana ontimi kasa ne kasa akam kakra na mpese mesre ne se mo aye ne ba de na so no obetumi a ompe ayasabia no fa ne nko onhwehwe hospital ana sonhwe pediatrician ana se obetumi a ompe hearing center bia so ben ye central region Accra na se western region oba ye suku fomo hansom po a ye wo audiology center amudi se adwumadie no ha ye wa nkofo bebre omo wo nimdie wo ho a omo so betimi aboa na omahwe amasa hearing problems na speech impairments no omaboa mofra etisa enti no misrebio nso wo chiwa me pacho hwehwe moa ko hospital hwehwe counselor enya sofo nyina na ye counselors ena enye malam fo nyina na ye counselors hwehwe nia yaman na kwanya sa no fa moapa enhyiaw na maudachi nso esi midase na mpacho wankasa nso ye hia moa ye betumi afrɛ wo me pacho metumi afrɛ mesra ne ma ye number na e be frɛ wa faso no mpacho me pacho number na ye 0244 015 441 jo 0244 015 441 that's it. Ora Samuel Dankwa Nyamishraw yedase abrebia na yebehia wo ye fiefie mu no megide se ye ton safre wa se de wanya ye ho adaje saa na obenya ye ho adaje amafo won se misanso ye lines na ni amoaye nte ye den a ye besanso ahia bio enti wo mu aye a wo tai wo ma na ma wo bema ba kwa frem ana be onso bi ho a ne ba bema ba ko na ono nko na etete no se single parent na wo yi ni nufuma no akola di be se 10 years 12 years no ogro ne maame nufu ho no wo mu nyai yedase abusia ya de nkomo no esia hanum se adesuade bia se obefa afro obewo ba obetete no ninyi mu beye yie anase ninyi mu nye yie no ye boye nkomo enyina atofa e ka kire wo se dako ye bebisa se na hwan ba no no ho na abehu se adwuma no ye ni yie anase wanye ni yie mpa cha o me de asi kwasinsia ene na bedwa fortna se ede mpense mu abro hwe no Facebook na share fise nkomo we hu hia pa se obehye na atumi aye homework e wo ye fie From Lady D, good morning.
Yada say, so I'll show you a video. Make Kyle say, I bring me over share video on YouTube no. One more Adoma and that's no. I am me so. Me asu we acha say brave ya obenya kwanya. Na video bi aye de beto ha no. What me ahwe. Ne watro say was no so. I am me se ne be ya unua bi nso benya bi ahwe. Abre bi a wo ya na sa video bi aye de beto ha no. Ubenya bi ahwe. Me da say. Yasa da mo nyina mo se e makwa babiem e de ba bedwam djubedie so ba bi adui eye pensemu enkomo ayedi efri no nsia ebepem sabre ne hyase efri enura na otwi emu ya wo se edomu asuko ekopemu enkyiremu epemu ntiase ebre na eduru so medin de akwasi ensia na sekese koma professor EK Wallace enoachi maame chira Diamond Lady D so no so ede efisem djubedie ebeto aso ede happy birthday enkoma Sarah Mensa ya wo Mercy Complex School bubuashi we efri papa Gilbert Mensa ehwo mse nyakopo enhyiraw na onyaw kese pa kopem se obeye kese sanso ena happy birthday enkoma Rose Nana Abna Nyako Rose Abna Nyako we nso efri wakasa nwa bema Nana Kwame Adasa ho so nyakopo enhyira na onyaw kese kopem se obeye kese pa to bia so do birthday bia no and here we show happy birthday baby bia uwo bia enche be kwa omanu so na yakwakodi enkomo be ba pacho director say video na ready am pacho mo stand by na entwa tum sesiem eno asaba kwa efri swame wo omei asante mantemu ebae na enya kono enya nika ese Minister for Parliamentary Affairs MP for Swame for the past 20 years Sompahine Honorable Osei Chairman Sabonsu. Konswamesa on magazine for ekwakodi enkomo ekowieche yadane ebufuo ama embuo emma ensuo ene de bro minister no. Omasem nyina ne se omakwan enye. Etibacha wo de bra Johnny live on Facebook or Adom TV. YouTube enso eye Adom TV. Hwe video na eda honom no. Honorable Osei Chairman Sabonsu ena amanfo pai no ebuo etu ensuo ede ebro no enemu emaba etano so masem nyina ne se omakwan enye omaka ba no pai anopai ye ne wei kasa no leader edema youth group no ose omo kasa ebo ka on enye no kure ne mo ensuo nkwa no to ede bo minister no omse ebo nko a ensuo de be de ebo ose ensuo Osinsuo ena omode ebro minister because minister be sure omo say within 2 days omakwan ye be sha ase aye ho adwuma omatwen ya Kofi Job ye adwuma no ehye ne sa Joshop ye adwuma ne hye ne sa ebe pete ekwan ne so no enu anu no wagya kwan no ede esi wodom omaka ho sem aka ka papa no entu ho anamo bia but the question is despite abufu ya ewo system ni mu no is this the way to go? Yebeto akoso atata yempenfo say ya na ma okwan say nso a omeda abenchen abekire mu the kind of nhyehyeye ni baabi omutomu etuno baabi a otu e de akwakodo abedwafo atrase ye ba be di como former member of parliament for Okan Queen North Bernard de be di ni Isa Fuseni former MP for Okan Queen North Etifo Watena Sesanso and Bernard NPSA member of the NDC National Communications Team. Also, be joining a media commotion no at me ashes so. Honorable Cordier. Yada nyamiase. Minim se video no hwe bia. Okay. Okay. Ate pacho so wayim kakra mam na empedifo nye o mic na wadwuma fama me se eti ayefo yenhwe video na ensamre se be sa na ona bo ba beto aso.
Okay, enti sumpa hine ama ne hunu ye no ko hu ye ono ankasa na bato empesua so. Honorable Isa Fuseni, former MP for Okaikwe North. Honorable Agwesi my main chair wa chefo en kan mo Okaikwe North. Okay. Me jide say anope obi asori a o call round ne normal duties senior ewo na ese na efata na agosi asema da epono so yi ya asefem kakra na bibia emre bebre no me ya na ntiase a anase djuma mrahye badwafo no ya na ensi form sa etwa pass edum pempenso a the National Commission on Civil Education. Ede ebeye omo ejuma na omo etimi edi ehu ejuma ama amanfo enti emrahye bedwafo ejuma no ase eyi. Okay. Na mi wogide sesa amanfo eti omo ejuma ase yi a anka nyama se no ensi. Te se no a de esi so ame no. De te se emrahye bedwafo omojuma ene se ombekwa jina ompesua for enemu ewo mrahye bedwam. Okay. De toso ye de broni beka advocacy esan se odsi wanemu ewo mrahye bedwam. Wo how ye na how ni how. Enti se bibi eha empesua for no so a eye naso de se obetu ho anamo ema be share resolution to whatever challenge. Enti eno no ama development ana se empeso ano so enkoso no eso akoye na desoa ekwan yi ade a eha emo amote peso ano so ana emrahye badwani no aso de se ewo se otu ho anamon na de aban ebeye afa ho no aban etime aye emrahye badwan the member of parliament no akwan bebre wo ho a obetumi use we dey make sure say developmental projects yi a ekoso no ana say alike wo constituency no obedi ekire ebi ne say obekwa ko hu minister in charge ana say ministry in charge na ode na sem adan omo na say budget of the ensuing year no say sa particular developmental project no any budget mu a ye dey share budget mu ni ahu ya hwe ehun resources a betimi akoye ni yi se a start so na Australia mrahye bedwani no timi wo mrahye bedwam there question time otimi the question ekodan parliament e be free minister no mo abeyi na no se de ntia project no en start anasa starting so Australia ni nyina no tools are available to the member of parliament. Yeah. It is a member of parliament no etu hu anamonsa na ankosia san se ono ne yeto abama no na ye de subo no abono se ono na onye na sode ba na sode ni de ekosi advocacy ono no oni budget a ye eyi akwan nti obetimi anante ho obetimi aka ensem no akosi pempenso na nso enra wo hwe de esi so ami na eye bibia o yesi guta say regional rapper ewo Ashanti region eno ono so kasai also no so cry to Adamon ehun say yesi quota ashoti kuremu ema contractor no ahia o mo boss we akra bi to me bi efi Turkey say this week na bebu na che say next week o makoye say juma no enti na de hia no say nketa hudie ebekoso communication bekoso na infutro no so a ebo omo a omote sa empeso ano so omo so ehun say senti na adwuma na ye start ye ne ntimi enfa enkonkan no na che say communication koso a amanfo no so beti ase na omo so anya botre na ya twen bitumi yi ze fiteki abai na che say eno so akoso na de esi eno ano de na che say ba nyame adom media makom ra hye bedwamu no so ho nyame adom na senya me yesi ebi ho road bi go far kra na che say amanfo ebo tutu te say omrahye bedwani no wo budget e wo say de da bi ente sa wo di eno no say wo be nante ho eno anu no say went me and nante ho say went me and kire o pesuafo no say
watu anamo bi na nso adwuma no na enkosi mpempen so wo say kwa eno so ena ye different so but they say obi to say ya enya ye penyi oseche mensabunso oda parliament no ye leader of the house tools ne nya ya available enya kura so obe question minister obe ba plenary kura na wa be question minister na so obe kwa file question or access to the minister and I mean ni so say ye papa oseche mensabunso obe tena so ahwehwe han eya na ye nyama bi a che say aban no ohwe man ni nyina so national cake na wo se ye chemo eso obibia eso na so ye eya na ye cha sabe yentimi nya bibia atego so yentimi nya bibia atego ye betimi ayi bia kosi pempenso bi na wo se ye kohwe baabi so na ye kohwe different sector bi eya na me sir entwa de fache me pa ma me kwa won se se na me the Ashanti regional minister honorable Simon Osemensa ekodi ekubon fasa asem kriya eho honorable tie kan mo achia no pay e de ba Adom TV bedwam jumadi so me Badwam juzo na monenu wechiri kakramam okay aferi ye better okay we da say honorable ye misa swame akwan ene enura eho kitikiti a esiye no eho sem kaye akwakwa sei after enura anomoto ba biem ena abampa de fobutu e de afa ho telephone. You see that I was actually, if you say, sir, I'm free to run and offer baby a something is she na the man contract no I be a could do baby and okay say was short to beating na onye ti onye bia obesan abapans enti still no make us onye be train o ka chere what is obi nye bi gotogo o fait bien fitogo aba just last week every and o ka chere o konya nye bi fitogo aba enti enter between Friday and Monday. Before now my demonstration, I said, on me a demonstration, when you're putting my the same day now, I'm on me a demonstration. So I was even saying, say, the poor child, say, problem you baby, or not your own channel. The church will only be your man, they can go ahead and demonstrate. And so on. And even if we don't want to come to us, they can demonstrate. But almost I said, now. And now, majority that are here, I said, the ever ready to the Casa. And so make a it's a different situation. And the contractor will be on site, latest by Monday. It will be unclear to you. Then MP awo mo de mo hawo abetuja my yechire ya mamo promise say contractor the problem on here the benzene or oversight between Friday and Monday we know that he come to site in Chimunya Butre now MP no eba benz abehese a boy share no no correct the contractor no ediso contractor no back to site na ya it didn't warrant what happened. I don't have problem with their fair demonstration but we need here we are content and we say what shall no problem any financial who say the aya who do mafisi enti wo behwe said ye ka kire wo esia 9 sia da be 100 and you present consensus or tell people from make us a by for unsi ho ye try period na you enya ho no e ma o man enya ho no me wi asi be ni man bi ba
na obi kyerɛ wo mu a sɛnea nipa no edi bu ama na wabɛkyerɛ wo mu ɛwɔ sɛ ɔnso di bu ma ne sɛ yo makyi ma menhwɛ bi bɛkɔ akɔsi ne eduru hɔ na ɛnsi a wobasɛm bi a na afe wasam nipa na mo ano sɛ bɛsi da se ɔbɛhwɛ sɛ adeɛ na ba saa sɛ deɛ ɔka ayɛ na ɛhia wei Honorable Okwa does it mean that no one anoba from contractor no say ampa ebre o share so be site no wako enunti no so bo ekira kwa we say se ro catch en to okwa we say ampa se the contractor catch no say bi o start adwuma na so o to adwuma no so no sa na etia na say ono so kwa we say the temamufuo enso enema no mo so e say kwan ye no e koso ana no say kwan we be me kura me ko fa so me Oba mo from Badwam. Na mo friend your friend the regional director me crown cover and so you can say no, this cannot continue like this. And yes sir, insurance totally rely in trouble will be a team for pounds, suspect that smaller detail. Will be a team for clients. But honorable and you say okay. Obi ka say onim se me kwan wo now say na bia honorable din ni ko kwese ta de tia something to okay we will have it na say ye nimu dia e de na ye fighting say ye ba hono ma contract and the kwan no say si nimu dia e de ye ma de ma contract ena omunye on start why you beat that but what your concerns na e mabunu no areas na waye oguso eye but contractor ejo shop menim say ejo shop construction yes okay ono na eye kwan no wonim say minya bitumen then wakokotwa kwan ne so amekọ wi akire no e say gi amanfo futuro ma menchiro o believe certain threats okay I don't think that would say bitumen e ho be kwatwe I don't think so say no. And you merely here no, and I was started oil. And he had stock of bitumen in the whole this starting. Okay. It time on stock no sign. And no say onye bi. Na me bojo so pa so. Na me nsiram. Se contractor bia. En ka won ma no say me nya bi wo Ghana, me ko apply for so. We should rather pray me. Agree. Or how no agree. But any partner or sort of yellow, one time to so. I prefer to talk with no yellow Ghana and go to. Oh, when you do Ghana and go to. And to me, I will never blame the contractor. I will never. Because we are contracted here. And consult to him. Like I said, a minute, maybe back one was what to be people told me. And then yet the entire one formation in another. We were still communicating with him. We were all communicating with the contractor. Okay. And the developer there cost to be near your way. That's it. And the Libra makers say, beer and car demonstrators now. On the pizza, and yet no one. Kaby and Bomber Chamber now to be ruby. I will say, oh, your welcome, if this is not in society. Then it's their legitimate right. They can demonstrate any time once it's within the limits are accepted for demonstration. No problem. That's it. Oh, no, that's it. Desire and cap the Biono and Kama. Ya culture mo said yet here. Ya mama no pass between Friday and Monday. Contractor no will come back to say. Now, MP no be said wabasata. Na for me. Honorable Simon Osei Mensah, the Ashanti Regional Minister, Chairman of Ashanti Regional Security Council, Beda CP no pay so enyabre any atwe komo on Badwam wa Adom TV dwumadi so.
Penny am to say ne ka say the Ashanti Regional Minister Honorable Simon Osei Mensa. Nti anoba no era so the amanfo am so amene mpota munya wotre na mpenfo sma kwan wontwi nani emfa every so. Yenhwe we embrace here. Me da sepa so wa hwe video say your friend. Ye bi here wo one say, "Obe subscribe, share, like it na comment." Na videos be brain be bro. Se be ya fofo so a e show. Obe unu sepa Adom TV, Adom FM. Ya wode mama. Me da se also cornerable Simon Semensa. Okay. Me defend. They Ghana ni bia ne the right to say obeye oyechere. Okay. Na so senior minister kan yi. Sanka omo ye yechere. Kita hundie bie ba between omo DC wo. E bi kra na MP e wakra enti omo san enka na DC e wo ho anytime. Am betimi akodi DC e de nti na contractor abegwi kwan yi so a on be cancel na tutu boy eye process be a was yesu and say on my to aba omo no they are accountable to us and they are accessible ain't assembly no e say hit was system name hit there say we are fa na nya hit wo ba bia enra na me hwe BBC okay na in Germany say anwa they dey check na me yamo de sesa bie enti se o pe bie anoma o de anwa no ekọ pub na pub na ma bie because pub no nya anwa o de bechi na no o de aton when Germany abonten so it's on BBC website ko he BBC we Germany enche bia Germany o kwa anwa ya make wontimi ntoto ami no ya Russian baako no agina oni obi nam kra baby sam so mote one address kra ebe ma mo ambo there's much we hwe kakra na we so kakra and then so ka o chi kakra dis eye baby awiase akodo US kra che say nkwada baby form la kra timi short hit war system no mo enya Ghana nko so una ma usro me o debi me dem insro me tumi e fine ba ko mu e fitanti esrobia amome me David me esrobia cry because me dey obi ani ehibia so ho enti dey make an say hit dey wo babia na amafo nya abotre okay o makwenya say o meye but no so kra na mra e wo ho sanko mu di mra so kra nka bia o mko police o e ko dan police say o ye kire say dai ye pese e o ye kire police be he police kra so be he say DC oh there are many channels so ho say here cross a bit simple so ikra na the so na obi ekopranra anka edo so anka no pay di asem na but as be amafo nya Isa Fuseni Bernard NDPC a member of the NDC National Communications Team and on the CA or swami na yo mama akwesi mame na wase na memfa kwenye sunchia ahwefo okay na abze oba multimedia so na ne da edisha no hia ho wache ho so ayefe me de nyame ase na memfa kwenye sum MPP from Suchinkwa on executive congress national conference conference bro yeah yante secantry to even though nema kakra be course so and so and on nya ne ayebeka ho asem prepare okay breso ebeka ubi sam se ne esi nra na ya me won na yeah anu yi ni se anya me won kete se izan se senia nema ko wo Ghana ha no akwesi amanfo buafu na abufu no kofare ba dodo na gina the senior honorable kan say enye Ghana nkwa eye babia obi wa no so US kra obi wa no so UK kra na mpacho Cote d'Ivoire ane US fa na warepa ofi akwa sinenke anka US wa Cote d'Ivoire ben we haya Togo ben haya Burkina ben haya a whole situation net then eno mo na ke mfa ntoto ya di ho ne ehwe se so ya kwanyanim ana ye da so gina baabi aye gina se wonya ka se wiase baabi aye dinti ne ye bresa na amanfo lose hope wiase nyemra ya nso ye ho ntoye
So Ghana is a sovereign nation. There is budget nko anamebwa. Ye je revenues nko. Nti yen na sese ye hwese aban no ne ye ne so no situtu na kwan fa no. Eni daso bi wo ho ma omanfo ana. Se eni daso wo ho a embebufu shows ano. Entai nsori. So wanye ye kuran ebeye. Yetin sem papa bi. Me nkwa chiri kura wo. Yemfa bra na Ghana wo dum som. Aban a not so sabri no no. Ne kasa no ne amanfo ka. Even though na oshowum amanfo ho hyehyɛ wo. So eyi na mkwan so reba. Yanka se wiase nyina sa na akwa enen. Nso anya buapaye onye obi no kofa bai. A situation na over the years yentu ho anamon ye na kofa no bra yen. Me limit mra akwan ho asem. Baby amanfo hwehwe kwan papa afa so. Enye suamen kwan. Ghana baby bebre. Honorable ne constituency kan na oda no as MP. E won Grand Crum center of Accra anamewa. Eya kohwesa kwan ho nyina wongetima ye wi ana. Enso aban share ngano ba say year of roads. We na eto so ahin. Jama net to be sani anambwa. Oh, debut was starting, I think, 2019, year of roads. 2019, 2020, a whole lot of years. And so, basically, nipa won no cranny, na somehow me, or ya me more bokakra, was a minister of roads and highways. Honorable matter. Name more boy, a say, Sika hin air con ho. I can see, Nintia Kwan won't mean, you know, near walking up was a bitumen near daddy, me person me jatum. Kota. Na kota yana. Kota yana. Cause big contractors are where you are kwani adi. Wonya kota. Denga ho denga ama. Sika no one ka se sika ni ho. I would be to your contractors. That is the problem. Sika ni ho. Wonya sika to your contractors sika. Enya kota bia wonya. Kota na to say ahin. Wo ye kwanga kota. Ena itwa aramboa. Tuonga duhi. Na manfo kan say wo hia kwan afa so. Na no ye nsuto e kakra yi. Nkrenkrum ha. Wona baabi a wo hu na neko. Na sebi o akwa kodu baabi se hwini ade. Enya asam keto. Aban no awe nam no dompe na e kai na pese ma ma jama no kran. Wa yama wi aka. Wa wi dompe. Wa jam ni nyina wa twu se wo twu yi. Na sa we nation wa fefe. Ebi ni baby a. Me American here, that's a reality. Aban ni projected revenue and all expenses in Sanka first quarter. Besides in Sanka yana. Is it not because of the global shocks now by COVID-19, Ukraine, Russia war? Yeah, ama nieme bia also kema dwedie eko enkan entimi nko senti na ma aban e follow that shot no. Agwesi. Yeah. Asema working. Men kansa wona woka. Asema woka enti na won so woka bi. But wan kasa crowd jet is say asem na nye excuse asem ke yefa. COVID. COVID am when you scam what me do about 50% as support to budget. Anya me mo na ada say buy. According to finance minister, sika onyan no obebu hu nkontai COVID related issues no and no less than 50%. Nkontai no bebu ni aka no also the support to budget. Nje ga ya the money. You to njenya no. A mismanagement of the economy. Managers of the economy no. Sabi. Who say a buapayo, say you won't in a woo, say then won't tiase. Dear no me ya amana mismanagement. I can see now what my way. Okay. Panasebia would yao. See the abuse. Now expenses. What me dear decide do? What deficit they are? In a CDS one. Sana bangi bona brani. Bosia yeje enya asem ketwa. Sika bedia bangi nsem okay kan nyina asie nia. Both revenue and borrowing. Over 500 billion na bedia bangi nsem. San say one fan ko baby betime dem faso dia bro man nti. Na ekoye nia ekoje di ye the ball high life. Ye the J ngani 2020 election and the car Ghana chikra. Free SHS and fan faso dia emre yen.
One district, one factory. In the near future, one district. One district, one factory. You, Martin. A question. Say, young conta, made my be a hatch. Okay. Free SHS, according to current budget, 2022 budget. Sika come from 2017. Beperman ne. Per the budget, do. Yeah. Oh, can of rat at the betray. A no 7 billion Ghana cedis. About 6.9 billion. Out of 500 billion. Ebeka. Catch him. Catch him. And in Kanye ye crano. Oh, I'm channel. My Bibia air commensurate. It's because oh, ampa. Yes, ye, as compared to young President Mahama. President Mahama Bresu. 193 billion. Any other man. Ye who hospitals are whole. Ye who interchanges are whole. One single factory at Tuabu gas. He nipa do to afa. Yanka sa this one factory okay. Say am pompo say wo wa. Yanka ni nyina mom. Nianhwe nipa do employment e create. I'm not saying say bad. No. But eto da bia na I say na mo fresh school for your craft. Oh, art and craft. What do you mean your watch we are now their bones. I want to say nyaj but da bia make no ha. Abanyi started to am for them Charlie. Ade abanyi ye emwa enwo. Wakofa toy watch abo. No sorry for life. Into when your time is no business abo here. A honor will be fine wanting. And that's exactly where we are at the moment. Into kwanga some the yesika some. Okay. I go see yesika some. Me say abanyi ne projected revenue. Now guess we na 14.6 billion first quarter. We na 12.8 billion. Ne so the cost service in debt. Projected scale the cost of the debt no. I say 13.9 billion. It is when you expected 13.9 billion kuchi auka. No when you afford 12.8 billion. Aka he ansa na aso. Na say ofurata nemo ni me yede so akoje bosi abehwe ho bi. Na wo gino bom. Na pese opia. Do you continue to dig deeper? Wo gino bom mo, wo pese opia. Na wo san tuo bom no bi. Wo betimi apie da. I can say IMF ayekwe me de ma wi maso ya expecting do be kan bi. Nanso what is here near near ye ho akire nyina say ye de bosia ma na bosia ye nye sika mfa nkotu abosia bon IMF ba be join bosia man Obali say a safe haven kakra at the as compared to say benya credibility you benya credibility near san copy bosia be kan bi at least so I think no tax free interest free near san copy bosia be kan ye wo be bia ye we because of ye de bosia bebrebe ya mfa nya bibia e betimi enye sika fim e de atua bosia na yakoje no ye kwa bosia ba wo mai it nya IMF no me nya fan of say ye be jaye o ye nya ye wo ba no de nka nya me issue but ye nka say problem ni say na tini sebe o se o yam ye o yawa o modanta na me ke ma tiase okay o yam ye o yawa okay o pay ye funu duro no anom nkobo ndanta and solve a problem no and John Mahama so a raise concern be was say that $1 billion syndicated loan and you do me fast because I want to international buying and don't so more pushing aside the beada all of us saying if you say mismanagement and they do baby you dream I could see any PSC G2 muse omoja ema buying rains amaye no na oma Vietnam no akosi dompe this is also dompe no dey I didn't know ana my yam dompe adi ye buy na bia eni ho okay enti oh that's not true say ye buy na bia eni ho enti ye start if scratch there bia me ko platform use maka mobile na mo first maka so many times munya na nye about $600 million from IMF fund na Jomama accessing because or receive only one tranche. The second 10 no ebe demons sir. The entire ban sir no. Sir tranche no mo enya ansa na ye ba. Sir IMF conditionalities na ye did. They missed everything. Ba ko kra ni ho mo optimi atene ye. But ye buy no. Okay. Sika ehu eye bibi wo ho a e wo say yen as oman no ye dwen ho. Okay. Ye buy no na sika ba aban futuro mu nyina no nyama miensa o de ya na asa enti hwe ni ho a obetimi e de aye as oban se ka ye buy na se ne beto no sa na eto aso a anka ene
Ghana or minor friend Ghana Kapai. Okay. Ya buy no so na how be e wo kro yi mu ana e wo se ye so ano. E bi ne den. Ya banking sector na ehwehwe ho. Say nki ya nsomu a anka ene edwuriga. Ya no e cost 25 billion. Ya buy IPP dum so ya kan menu pese kan say na nye global situation. E self inflicted. Me kai pass e bra your papa Professor Tamils mampenyi within the transition now John Dramani Mahama take over. Okay. No say ship be efi Nigeria bana anko bi na akobu gas pipeline bi ewo okay sir that was the explanation for Dumso. It wasn't a global situation. Yeah can eneno. Yeah can a to fire up there. Oil prices were relatively okay under President Kufuor. We experienced a situation now franc go pay barrel crack $153 and do since then. Ghana recorded fuel increment for about 288% from 2017 to 2022. And then tina eba we have fuel pricing no it's saying. And come on me no kakra I'll come to the fuel pricing. Oka deficit in sama deficit ne de budgeting afi ahe na beba futuo num then na me pese meye shortfall ben na wo sa shortfall no how do I plug in to make sure say the bad the economy no any deficit no but yeah as a buy NPP bra ye ba abem no ye hu say deficit no na ye problem because ye buy the outgoing NDC government and deficit na could see 11 in the excess of 11%. And also a cano because every time say deficit also second fee baby back. I did back 1 year 2018. At the maybe call Badwam. That time I was in Parliament. I was a member of the Finance Committee. Yes, I to say a be illegal crowd for any finance minister to spend beyond 5% as deficit in a particular year. Yeah, Baba checking here say from that year be pim ne ya mo set year. Samran what me edisuana. Pense mu on Badwam Adom TV so enie. Hwewe ye ba ise. Eji ono fu say na me bisa no. Say that 5% ya mo de ma mutimi di so. Akosi edi so akosi 2020. What do we year 2020? Oh yeah, 2020 na me end so but some rana so make provision say bibi to say COVID esia. Okay. Na ehia say ye bo amanfo ho ban enu nti na wo se ye niam bi beyond the 5% so e ma ho kwan enti finance minister e ba parliament e beji sa akwanya no e ma ye ma no permission say sa afe no e san COVID ne niama edi e ba wiase nti e ma no ho kwan wo hwe 2022 budget ya ma roadmap senior beya by 2024 will come back to below 5%. Sa any year sika ehun. So it means after the 2020 supplementary budget, could see 2024 there. You better that 5% threshold, Yeah, better, but no also na buffer. A buffer out by 2024. No, you better bear 4%. And it is possible. Oh, na ka me twa. Nyama ba ko mienu bia na wa maso to say deficit a woka about the Kane Mampini as a kai. Say the Kane Mampini kan. Ya na massive kakra because Mampini that day onya kwenya ko US in April. Oko Harvard business conference bi. Oko kan say we no awu say wiase nyama isisi wiase kan Russia Ukraine and some African economies nyina ebre entinka wiase nhwe yaka ne sanyama omu enfa entity enkan ehone de wan koka mismanagement so mon lesson bi fam lesson bi maye ehone de wan koka say mismanagement wan kana sa na so Obagana na no asesa Obagana na ye mismanagement intime hu say ade ekono so te ase na say depending on platform or kasa wo ho no na we choose what take there e best you no na waka but yen kan no kre no and let's be consistent say say nyame na ama ya bedum pempen so we enti yang hwe as aban as nipa bia yakoma mo ete
na say wo say oh yeah gi loan e parliament na wakoka say minority in parliament say mo omo enfo so a we know it's part of the budget too. Budget ne can say budget ne can say you are going for $750 million. Okay. You are more approving. Yeah. Before me say Jack, yes, yes, had another $1 billion at the aba. Share budget no. Share budget now. Once you approve of the budget, who approve ways to cry? Why approve deficit no spending no? Why approve say aban ewo kwenya say obetimi akohwehwe say sika na ba. But typically in the last couple of years no, na ke be ko bibi e friend euro market ni akoye bonds. But a sam mpempenso ayabedu ebi na 11 sema amafo kan a just say development partners no munye sure kra say policies required they call parliament in November. Okay. And now was by December near approve no. Emutwi ya by April. It's na mo wan say anankofo this time no my credit rating bibia eba down. Enu enti no na ye was ye pemo innovative new ways I bet me dey raises can no. Near dey twe sa deficit no. Enu enti na abana sa no na na when they pick and choose sa na it doesn't make it all we are asking and say o man penyin that John Dramani Mahama be consistent yet to say obi a wabedi man yusuda yet to say obi a would name yesika ntutie ono aka in Harvard you can say the structures require my bibi a friend of physical space ni nti ye buy no ya kan ya no keku ye another mrakapen e a just say a day cap ebeto sika transfers e ko baby na aban no etimenya space in budget send ye be ya so ami roads no akwete ma roads na ehia ye no aban enya ho kwan etimi de ayese na eda yakoma be na possible akwesi ne o mu ni say na me address president Mahama nkomo no one minority ne di no na o shares say na o kana aban no ade an ani je ho pa ye bosi abo akwesi be bia ye we bosi abo a ya boma na bro so na de abebe bia ye we esa ko back view o share I think paragraph, I think page 233 of the 2022 budget now. Okay. Well, how say sika ibenya nyina 105 billion. Yem projected revenue. So what you say? That's 105 billion. You move 45 billion and the kwako service debt, interest payment and amortization. And on that first quarter, you know. It is abano kon dose still a onsam ko je bosia sebi o a ye ni bibi poti a ye de bosia no kwakoye na president Mahama kan ne say this abriko bosia bia ade bia nsi so yen ko je family support budget yen ko ni family say no yen support sa na me bio because abana fasa kwa no so e disika bebre a yen timi nya bibi papa bi mfe yen santre say e yi ne disika ya ye ana yi ne disika ya ye akwese na me guess what you say okay mincho ano when you say David I just want to make a say loan be anko parliament purpose for the loan no anyhow enti akwese yeah ni aye kani aban bosia oje no ni nyina aye ne a yemfa fro plane yemfa ko je ngani yemfa ko ese 2020 election okay 2020 election aban budget deficit siko demand bro no nkasa o projected for no 15.6%. 15.6. Sub-bridging ha over Côte d'Ivoire, over Burkina. Togo money obi abon homo. Anything I can say. So aban ba no so COVID inti na me ho kire me. COVID inti na me hu me ho anu a. Eye nkontompo. Na okay say COVID dey about the election. So what I say? Say o person man no konanima. Okay. Di no kware be transparent. Okay. Be truthful. Amafo betimi ate wase so we de ampa yenso ye moa na yenyi kakran fan support na mum ayen kontompo ne da bia na brabasem waka say afi obeje bosia 750 million yeah wasa amfa kweti kwan ade sika fofra sa akoso so bioma wo request say akwa je bosia 1 billion but then can't the main budget no into I don't know the guy then ukoje da akwa then but I say Bernard enya bosia bo aye beje adibio anka yeyi na me hwie kra no honorable say me kan say dompen why man ka say ja dompen ma ho na dompen na mguso ba ho nam ni bi ni tie nam ni bi ni say ye ma ho second fund na man penyin kan ye ja obi stabilization fund ye ja o GIIF ma ho ye ja o Exim Bank ye ja o Esla
They got 2 oil force. Bernard NMPS, a member of the NDC National Communications Team. So, a former MP for Okai Queen. Not constituency. I was a fan of the AC for a second here. And Coma production team. Pacha, we are off air. We are off air. We are off air. Yeah, the air. I can say, I try on Adom TV. Now we are watching now. You best Eddie Eshia. Be na second say Coma production team. Watching no pa. Yes, I wa. Me did it. I could see. Is ya.